点一点啊，这里继续你们，继续的送去你们的送不下的要的，但卡上拉美青年过得蛮不舒服的，那样的兄弟线下边个拉美青年的说，常常样忙茶呢，多多就什么都呢，这个我鸟了着，就嘛的为我那嘴里啊，这个偏到用过没得话。这印度啥呢？那青年的他们这边多少地呢？呃，嘛就写都代表呢。大这样，他不如不知道了查查呗呢？呢，可能高端别个，名啊个写吧，但这面的主要个，当我送这个，他那年龄那个查的要的，就故事是不里啊，呃，做的，他不如就可能呢，主办人些做这。老马的时候来啊，主办了呀，这就都给完在不谈了点钱呢，不要给主语给点边选择全部去查的下来，这张空给送的这样子看呢，写不怎么一把，哪里我给娘啊等这呢送粤语印度山的，俺做偏多全部粤语不的，这印度山呢，空给拉美青年这边多多人去算那些。看这些松度呀，我最近这样的开心不是这多吧？大天啊，他不如这个松，他的初学临在嘛，需要电脑了卡的松要的啥呢？大那每个青年多的语呢嘛不及写下来，这个是上网了边多绿背呢，可是送个拿了来多热死。sumbo de carres la vena, tambo de gube ka ma che ba chi gore, niba de ngang chui sang la tu chi che wa chi gore, sumba de membe lo pan de kuba ge we den do rong wa chi gore che che, kanda donga ne sumbe ge, la me ge tsini de chu do do ri ri sui na che da, tuan zen sum lo ba du na chi song do wa, de chi che. 야, 제 뒤숨 캠베기 소쇼가 나로래야. 에, 야, 니네 송도와. 상아다 아니 친이기 슝 소소네베 라메 친이 폐지 무슨바 자네 요 말은 망부 쉬지 송야 그래서. 이내야 대다 탐지 수배 도도 리리 저 도도 너버디 아니 라마 타보르 무치기 가르송 것도 사나 첸딜라 떼타제 시럽 침비고네 생기 남난 제바 니지 침비고네 로마 예와르미 도와시고 그랬다 라메스니 도도디 아니 대송고 난 두그레스 아 드레송도와 천들라 뜻하지바 시럽 침비고네 생기 남난 제바 니지 침비고네 로마 예와르미 도와시고 그랬어 대송난 두그레스 지지송샤 야 네가 저기 지 가서 답으로 지 송디야 아주 좀더 집으로 지다 배 오늘스네게 라랭로 토리나 다지 편도 첨부로 지와지 리지 있어요 다전에야 제라마 종합 첨부 다 제라마 종합 첨부로 신빈 다 동아기베 슝탐제라 다 개발 첨부 샤대요 알아요 다는 이제 공기 송그러지냐做다지 노규 다 슝제디졸이야 콩죄네 아니 송 나갈 다 루스 도지여 인두스타네 아니 콩제베게 라망업주벤 제베 나로래야 아 야지 라메치인도 봐 노르dü니 시아난 디지레스 아직 디지 송아 디난 가르송아르사나 아니 노르dü베이나 라메치니 들래야 니지 샤와 티브 침볼라 미세베 대바데마 티보 튜모와도 튜모모이 베테죠 리버시아 두제 티베 르발라 신도 캐바 고숨기 예제 담베 왕부 튜와 제제 다 간다 텐르비기 최안된지 고레스 아 텐르비기 최안된게 다 라마치 니에소나 다데 로다 데반남기 라마르 차고 의레 제제 드리 송난도와 야 대양 아주지 로정 슈서로지 개심부지 도 삼장도
但呢양측이야 장군로를 타이 장군 군주를 뭐지 군주 군진 당부 장군로를 타이 장군로를 타이는 차선배는 별 가진 종래 퍼지다지 직사기근이 리수면 제비 최 마센 차와매바 다가다 생계 최쉐를 차리 요래 제상 공기 제샤베기 에네 시적 군nghiệp 저가 나로래야 라메치님 마 도도로 좀 마송 유산 가르송 송버렸잖아 아니 아 주디다 도지샤네 다대 바르도 민주주의 유바 마셔야지 탐실기 꽤 마셔가지고 그랬어 니바텔라 아나 돈바다 탐실기 뒤슈래 내가지고 그랬어 숨바디 유바네 유버르 총에게 맹아다 돼가지고 그랬어 시바디 까텐주 지단 개발도 유기 된 가지고 그랬어 아니 나바디 샴페인이지 토던데 맞지 고그래 제제 딱 간다 상아가 라마텔이야 친이 들이들 제제 딱 간다 친이 나바디 상고래 제제 송도와 근데 다는 신기 딱 아주는 게 라마라마 사데 조당 아주지 상아가 라마데 아주 마체 지단기 가장 쉬운 상아가 라마라야다 이와 출了说不定这也比呢用账啊然后这个的集中那了拉嘛是了第三往学习给拉嘛提了呀的几拉做提了呀拉嘛字典了就用的要了吧他完了就往学习给拉嘛他提了呀就马太阳请你肯定就参过来这些呃都是这些给这 TV 里面다다 제르부치 응어름 치면 나로래야 가르송 열었잖아 다다 공기다 겁리야 딱 공기 겁서 말베다지 제르부치全部 겁을 딩에나다 별이야 기루 망부 개발도 주변 망부 좋은 사러 봐 근데 인도산에 다 되게 벽이 개발 탐지 얘기 에는 마지 왕슈세게 라마드 컨디지 고아레스라 인도산에 다 폐지 용자로 붙이 가르송 열었잖아 왕용수 조바 톱지 탐직도 돈발을 내봤어. 그봐? 라마 규베 차량 통해 고네 디니 주시에시 원그룹이 초갈라 캐봤어. 녀방원도 송에 플라이 나와 토밤 야나 지금 마가바 덴드비그다 최숨된지 녀바도 구글에 제제다 벽이 캐봐 페모시에게 배 용라시지 도스치지 숨구요래시 제는 뭐지 얼음시면 어디를 송도와 제상 단 노나지당기 고르지 상하가 라메 칭이디 도도르데 다 공도 아브론도치 송바다 제성가 버친 비 송바다 은 다나 신기 장원 라마로르 타이가 송바다 디조 왜 도도르 야보슈지도와 안 디가나야지 아주 넘게 와슈세가 라마데레 다 칭이 공도 배지 송바다 신다 벽 개바 아 태모시라베 용수 차베가 칭이 순대 들이지 고레송 다 너나 지 라메 치니 망보 지 송여베 인두산에 다 라메 치니 망보 송보데 좀 안춘 제 연두산에 나저다 초아니 수르지 온다도 와 초아직데 가라사나 어다 텐트비겠다 지 라마 첸데지 다 베니아 칼라 하브레스 계시 니에바 니난다 바 상게는지 가르베 상게다 꾸안바르지 상계의 바지 개발시라 요소 말했다. 텐더를 남아 천년지 년이나 바지 다 상계에서는 텐데를 붙이 마다지기 다 아주기 담에베 나올라 시부시부지 다 간다지 상계에서 유산에 아주지 개발도 하고 시부지 예버지 가주 제토에메데 하고 말어. 어. 텐데 라마 천년지 제베이나 안에 상계의 인도시 르게 냠바르지 요구하랬어. 뒤쳐지니 아주 좋아하는 중. 다 초진다 진이 셰베나 다 슝니 셰베는 신게 라메 친이 진짜 찬den게 지금 라마지 다 대사도 줄라 베 깔아 하고 싶지 에 녀야 깔아 하고 싶지 인사레 삼사로 지금 근데 지금 좋아지 아주 게임고 음 근데 인도산다 다다 상하고 슝니 셰베는 신게 베 친이들 베 차장 베 자세 야탐바 베 친이 차장 찬den게지 녀야데
都是公布要的。真正印度山的切的这边从过哪了呀？멤버 댐비 미다냠 규르시 테가르파바 댐비 소나네 조 댐비 탐바 토버 규르스 대체를 다왜 조규 댐버차스 제제 레송도와 다 간다래야 지 소소기 땡아게 라마테 소소레 연데 라바지 근데지 라마 땡고로 마다베 소소당 연데 냐바 소소레베 도거르지 라마 땡땡 말라 때 때나 펜도스케요 말로 다能行，다 공도 쉐바는 신기, 지 공도 다 라메 신이 방지에 신이다,电界个 신이 왕보시 송신, 다 간다 공도 쉐바는 신기, 라마 배 교연 탐지 매대바, 연된 탐지 상den게, 차견 배뭐 마상을 매 상den게, 왜 교연 배 탐지 배 매바 지 근데지 토야 깔아 하고那这这印度三大啊，就特别搞的小的是呢，捐两百美元吧，捐的原的两百是不是？捐原的原的两百，可能加嘛的几个加不赢呢，没其中几个赢的，听这样子呢，其他偏多要嘛的是，捐血桥赢呢，他台湾讲的捐的原的你多少赢没呢？那你捐血桥赢呢，他这样要嘛的是，捐的原的蛮话几点过的是，捐越不赢呢，给捐要，还是开发下要嘛的是。교회 예비네 연된 tel라 망아 예비나 아니 tel라마 때는 저거레스 대야 된담 예배 나로디 능규 책디 쉽지 농창 능 여봐 전된 왕게 라마 교회의 연된제 남바군도 디버 차와 예마이 대지의 연된 하바야네 리제네 분음긴 tel라 가르사 분음긴 tel라 템퍼처스 근데 간다 근데 저 롱지 여봐 제자다 튜니망아도 튜레야베 라마 Gyenda yunden dene yuebe stene yusan be namba kundu dikwa da chawa gyenda chawa chi be gyendi cha tamche da chawa chi nye to ma res tene yusan da gyenda yunden yi duru yinbi na yunden laba chi den shan zhiga yore sung yinba dan dona tunda do dene lama saya de be kan chung chung che ne de a zawa ni na ma res lama be min takse samar be 봄발 나발래야 쿠르투제 탐지할로 아는 라마 댄샤는 저기요 말았어. 금생 가라사나 라마 댄야데 가리체를 땡겨래. 르니 기베 첸디지 뉴머 주야게 땡겨요. 첸디지다 라바 첸디지 고만다 체 서럽 치마 편지에 벤 되는 주야게 땡겨요. 근데 인도산에 아주 가제 투도게 배 로스로 내배 관에 라마데 첸덴 이미 다지체 후기야 릉불라 사모다네 라마 땡고라 마도 베게 아니 네급 지 소소를 베 초월을 실내지 그봐 딱 라마디 진짜 때 초월을 남사지 초월게 모르 총 야나지 미신다게 데 라마 야보르 세지 미신다가 세드 게 제스 교는 라마 대한다 보다 야나 지 소소 그 파마다 소소기 지 소소레 로 gem바 된제게 배 까taan 괜디 라마 땡고를 시제 야 된제 배 까타네 야 라마 대한다 보다 야 가시게 배 우주 겸네 딱게 배 드링아 라마지 군디네 왕쇼가 로이 교라 인짐지 로거를 제제 우주 겸네 배 가르소리 배다 강바 라고네 텐시 TV네 다 드라이어 말았어 건조만 좀 샤요 말았어 라마라 마데밍에래 아주 섭섭 쉽지 않았어 라마라 댄스메 제소 아니야 아주 템포 샤오랬어 규긴 근데지 충분히네 대바다 탐지 미송한 미자 규긴 근데지 충분히네 대바다 탐지 송고 다 기시 라마 댄사를 제라 라마디 친이다 미덴바르버지 야자 야타 타 쳐버 이나야 다 될래야 구하다가 드리샤야 말았어 탑시 가려 알았는다 대다도 양다른 모르시 대체 바탕용을 샤래 마다베 대레지 카다라고다 군디비 알아서보다 근데 셰비는 녀바 전부 용어です 마음발이야 소소 라마야부터 야본지야 덴지 로어체
근데 내가 전부 용거래. 근데 이 균선 때는 맞아. 라마 마제미 공래야. 서서 시비치. 미 칼라 마니엠시. 소소 따지야 우체제. 라마 된거야. 개심으로서. 라마 된서 쉬울래. 양배지 템보스 되어로 마도 지기 양배 컨주머 주시는 배 대나 리딩에 마데나 리딩에 솔직히 근데 제비나 얘네 야고야 말았어. 다와나 건 가상 쉬는 시가 라마스니데 되면 진짜지 녀베이나 팬도 가려야 했어. 봐. 라마스인데 진짜 집에 이니미니 따는 배 깔래 쉬고 야과 금생 가려. 팬도 가려. 라베이나 다 될래야 답을 뭐지 초주 무디 처음에 나로 가르쳐 말았잖아. 다 되나 도도도 쉬고인다. 라마스니데 되버지다. 로마녀다 되버지 좀베이나 끼지마 대가랑래야. 연된 탐지 줍네 용거를 했어. lama tsendeng jida, lama nyendeng jida zombay na zoma tado lamsa be yunden tamje karachu meme nundu do jik njunga xo jik dine yungur hesu mara. Da teya lama tsendeng, lama nyendeng gi xixia xile sungu warda. Da na xingi taburu buji ki sung, tuzum kenbe ki xulen na lola kare sung arasana. ane lama tongden jige loma tsenden jile ya tokpa de denpa chik zogorda lama tokpa de denpa chik loma tsenden jile be chilab shama chik shubayi na ane yuanden tamze tu chik be yuanden tamze tu jile ya yuanden tamze cho chik do pung shaba nanshin chik zhungu yueba de chunyi res chunyi ki 텔레야 아니 전자벽이 로마 텔레야 뒤숨기 라마 탐제 질름적으로 했어. 아 질름적으로 해. 까데는 탐제기 질름적으로 해. 상계의 전주 선바 탐제기 질름적으로 해. 칸로도 최경 탐제기가 대란 누구래. 아 근데 소리 말. 다대야 지단 질름서야 돼. 시비지기 딱 가지고 남 가지고 돼야. 내는 소리 말. 대한 티버친 비치야 담지 질러진 중고래. 디나는 상하게 쳐야 담지 라버도한 질러를 되는 중고래. 개발도 나를 거기 이제 질러를 되는 중고래. 근데 인도스탄에 아나 네게 규번됐다. 답으로 뭐지 공기 규번디 초도기 규번 규마시에 질럽기 cấp 위에 되는 거지. 어 라마 고만 고매기 오만 민지 죄와란제 야 오마 오메기 고마 고말라베 쭉 누부함 이제 미기 드부다도 베 가서 이제 제버지 대버첸 딱 간다베 신주랑 첸 서머로 다지 라마 그래 나란주는 윤지 구르 치주와 풍아랑에 라마사사는 집에 소스로시다 즉 전하로지다 아니 냠내로 시다 즉 매비네 소스가 다 라마티베 신이다 되버지 인삼네 다 이바래라 인바는 신지 텔레베 신탐 브론담 소투베 이나 아니 아주 된다로 루비아 여러 지지 숨고 여러 봐 어다 되는 신 제지 전류다 질럽기 거버 위에 봐 인스 제지다 소이 버려 다나 이제 롱근 장바 야래기 구르고 나라올라에 진짜 숨도 와 롱근 장바 야래 구르고 나라올라 가르쳐 알았잖아 제 무그 마제나 취미식이야 Chakra. 되게 다제 무그다 라말레야 배 무그다 배 무그 향해와 대답배 롱규 마제와 중배이나 취 마시나 르근도 당와 매배이나 르근도 고마게배이나 르근도 이담게 돼야 다가랑게 제쇼고도 칸도 최경기 첩야 다가랑 제쇼고도 아 데네벤 뉴진 벤 잠발라라 소바티 주 노줍 거라 셰과 민도 다가랑게 노줍 거라 다가라래도 에네 진다 데데 니도 데민도 베 따고면 진다 거라 그 다가라야샤 정보 너는 야를 유신기 받아가 노로 하면서 뭐지사 데 다가랑게 베 가르쳐 라마 제 코랑게 베 쳐봐
좀 गुरुको 요도 दर्शन 되네 पाउने 인류상 बित्तिकै 될라야다 सबै 무기 제만 뭐 버지 쇼나 다가랑게베 गुरुलाई 이츠니 सत्कार 배아주 भावना गऱ्यो 용구도 भने 송체 त्यहाँदेखि सबै 단도나 कुरा आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ 지르상알아베 라마 개쳐 라버도 अब वज्रयानमा धेरै 타부 अब 그 유기 유번 अ, 될라야베 라롱군 제바디 시버지 개쳐 보이 धप्पो 봐봐 काइयोमा चाहिँ गुरु र चेलो अत्यन्त ठुलो 라메 로마 सम्बन्धको 징게라 भूमिका रहेको छ 아 로메 라말레야베 무기게 근데 제아데 시버지 딱 개쳐 보이는데 버지 다 चेलाले गुरुलाई 그게 고만 सद्भावना भएको 남았어요 अत्यन्त जरुरी 남산베 मान्दछ 아나신기 송 अर्थात् 근데 진짜위나 सत्कार 세버시버도 यो अत्यन्त स्पष्ट रहेको छ 다와나 라마 गुरुले 센데 चेलालाई चेलाले 생일 गुरुलाई 되면 되니다 드르시 녀베는 땡수 가르래 아 딜라마도 때문에 अब 갈 섭섭시하고 चेलालाई 가려 गुरु भेट्यो 어르슬라비나 भने अब 다데 그다디 कसरी गुरु 깜데랴 लिने त भन्ने 라망업 주변 कुरामा 숭구여비나 बद्नु पर्दाखेरि 다데야 제정가 비치 삽제의 자네 슈비나 디스 고대면 로섭사로스도 अब यो चोङ्ग बाबाले बताउनु भएको 해야 अनुसारै म बताउन चाहँदैछु 아소 다 될래야 마네 제정가 베게 정가 진비게네 라망업 집에 삽제 चोङ्कोको 자위미나나 गुरुले यो ngapchupa dādi पञ्चसिकाभित्र के xeba nyi बताएको छ nyāo gui भन्दाखेरि bāsi dādi lāma dēnbē sui dēnzui xebe dui xie nē nē rungdu chāwa chī sumi ya bāche. Ana अब lāma यसमा dēnbē sui तिनवटा dēli कुरा ya रहेको छ jit यसमा dēnbā tē mikse dēnzui अ, tuandu wa chī गुरु sumi ya देखाउने bāche. तरिकामा तिनवटा कुराहरू बताएको छ Da अब गुरु dēne dēnzui कसरी jit लिनुपर्छ dēnbā भने sa त्यसमा dēla अब ya एउटा an प्रत्यक्ष dēnzui रूपमा nyi ya bāche. देखाएको अर्थ अर्को चाहिँ अब त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा Da dēna बताएको dēnzui ngui ki tuan xia bā त्यो dēla भित्र lāma अब dēnzui dōr गुरु dēnbā gyabar देखाउने xia bā sa प्रत्यक्षको nyi ya bāche. अर्थहरू कस्तो रहेको छ त Da dēda भन्दाखेरि kāpsu bā bā dē kā यसमा tu ya rā sa संक्षिप्तमा dēnzui र यसको gyabar xia bā विस्तारमा sa भन्दा पनि dēn tu प्रभाव ya रहेको bī. छ Da dēnzui gyabar xia bā dēla ya यसको विस्तारमा na बताउनु se ki yawa पर्दाखेरि ni magu ba pa wa kuba chi da tu यसमा ba दुई os. प्रकारको कुरा रहेको छ एउटा चाहिँ Da tangbo tela तिरस्कार ya गर्ने ne हटाउने tuen ze shi. पहिलो Nye अब ba da me ba त्यस pa wa तिरस्कार गर्ने पटक हटाउने tuk tuk ba मा pa चार ma प्रकार tong yi रहेका ni छन् mi xie ba te da ko tuen tu wa अनि os. Da ka da यसलाई अब हामीले जिस्काउन tuen ze नहुने shi. होइन तिरस्कार गर्ने हट्नुपर्छ अनि गुरुको मनलाई अब नखल बोलाउने अनि नदेखेको कुराले देखेको जस्तो नगर्ने र यसको संक्षिप्त अर्थहरू यसरी मिलाएका रहेछन् Da te ang thomar lama la ya magu ba pong sui di
पहिला अब गुरुलाई लामाला अपमान मगु गर्ने बोंसु कसरी दि हटाउने त भन्ने कुरा माने चाहिँ बताउनु पर्दाखेरि बोंसु 다 될라야 먹고 봐 될라야 라말을 배 녀브시야도 녀밥차다 라말래야 배 अब गुरुलाई जिस्काउने 군딥시야다 तिरस्कार गर्ने 다는 गुरुको 라마 पोल कोट्याउने 툭툭 यस्तो चाहिँ गर्नु 툭툭 हुँदैन भन्ने कुरा 버봉아 आउँदछ 나오지 다 되나 배지 된제 숨고 소리지 누가 भनौँ न गुरुको मनलाई खलबली पार्ने यस्तो 다 चाहिँ अब 대한 गर्नु 거는 हुँदैन 주변의 भन्ने कुरा 신기다 आउँदछ 지 라마 신이데 대마지 녀소나 뒤 अब 중에 아 भनौँ न 라마 अब 신이데 대마지 गुरु 녀 아니 뒤 군뒤네 अब 왕은 सत्य गुरु 최소 भेट्यो भने अब 쉬시에네 हामीले अब 라로고 भेट्यो भने 대바사야 되고 수용 거 봐. 대 추심베 제래야 अब 인지민지 탐지송 गुरुसँग भेट्यो भने के हो त गुरु र चेलाको सम्बन्ध राम्रो गाढा भएर जाँदछ 대래야는 룽디디 줘봐. 엄마 루버그니게 남다 यसको 나로래. कथा एउटा यस्तो रहेछ 룽디디 줘래. ढुबकोलेको एउटा कथाभित्र यस्तो कुरा 룽가레스나 लेखिएको 안에 रहेछ कथा 미가시에기 कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 안에 루버그니야다 룽바 그시지네야 안에 कुनै 라마지기 मान्छेले 안에 왕무시시 ढुबकोलेलाई 있는 거 왕천부시 있는 거 두스 안에 교란 루그 अब 민베스 땅 아주 ढुबकोलेले वाङ 루그 धेरै 교란 दिँदो 루그 रहेछ 민베시시 라고 두스 안에 अनि 대래야 루버그니 अ, 교란 게 되게 तिमी 숨바이니스 नजाने वाङ दिँदो रहेछ भनेर ढुबकोलेले भनेछ 다 ढुबकोलेले के भन्छ भन्दाखेरि 계시베 왕슈니베 탐지 송구메베 탐지 यदि 송구메베체 ढुबकोलेले 아니 भन्नुभएछ कि 상겐 यदि अब 루구예나니 वाङ लिएर समयलाई 왕수가 सद्वचन अब 루이스 पालना गर्नु पर्दैन भने म जान्छु 다 된데 뭐이베체제 अब त्यो 왕슈니 नभएर 탐지 송구 वाङ 유디니 लिएर 시에바 अनि नसिन 송구예나니 वाङ लिएर पनि 나베 시그도스 सद्वचनलाई 탐지 गुरुको 송아 वचनले पालना 송구 गर्नुपर्छ भने 말해선 시그도 मैले गुरुको 제상 वचनले 아니 पालन गर्न सक्दैन 왕수가 त्यही 로 कारणले म 뉴스 वाङ 말했어 लिँदिनँ वाङ 아들레베 라마 थाप्नको लागि 가지고 जाँदिनँ 되네 भनेर यसरी 아니 बताउनु पर्नेछ 가져다 간종문 줘서 말다 라마 간종종 뒤에 왕 람상람상 람 त्यही कारणले 왕수야 제뉴사 말했어 अनि वाङ पाउने बित्तिकै लिने होइन वाङ 지단게 लिनुको लागि 미 गुरुसँग 망보시 सद्भावना र 타드누스타네 गुरुलाई भगवानको रूपमा 지 इष्टताको 가서 रूपमा हेर्न 탐지 सक्नु पर्यो नि 속마송사데 조지 라메가 줌무줍다 라마라 록다 게만 अब 게노지 딘데질이야 गुरुको सद्वचनलाई 아니 मानु नमानु 탐지 भने के हो त 속마송으로 사데 딘데질이야 삼던도 अब गुरुलाई मिथ्या ताइना दृष्टि उत्पन्न गर्ने 라메가 नगराउने सम्मान 줌무줍 गर्ने 사데 नगर्ने भन्नुपर्छ 레라버지요 말했어. 그래서 라마 센덴지가 두고 예비나 अब सजिलो 최민바 छैन है 제자 탐지 까던 게 गुरुको 하샤고 आज्ञालाई 그랬어. मान्नुको लागि सजिलो कतै छैन 드레 인두산에 안데 수야 깔라 하고 알았어. त्यसै कारणले 라마 गर्दाखेरि 센데 마이나 또 깔라 레라버스 그래서나 최기 레가야 제 지dengi अब 레가야 제 गुरु 가레 योग्यतावान छ 제비나 다 भनेपछि 죽고야 फेरि 지금 라마 गुरुले 프랑 बताउनु भएको 센데 कुरा हामीले 미유산 मानेन भने चाहिँ 최민바 हामीलाई 또 धेरै अब 세비나 라마티 토던 겐드라게 विघ्न बाधा आउन 요마레스 सक्दछ 드레인도 도스 अनि 레라버스 गुरुको 라마 मनलाई फेरि खलबली 센데지 मचाउन पनि 최미 सक्छ यदि गुरु थाहा गरेर 최미벨 गुरुले 내가 बताउनु भएको हामी 제소나 वाङ 아니 लिएर 라마 गुरुको वचनमा 센데니 हामीले 또 많이 버쳐래 पालना गरेन 또 भने 많이 버쳐래 디가다 겐로 그래 त्यही 드레인 कारणले 두산에 यदि गुरु 아 बेखुसी 지 हुनुभयो 라메카 조사데 레라버 주요 गुरुको 말해 अब 해지지 간다 वचनलाई हामीले पालना गरेन 다 साधना गरेन 누구니 भने धेरै खतरा पनि जाँदछ 다 대양 간다르지 상아 그 탐지서야 돼 다지당 고 탐지사 문딜라서 다 간다 탐지 뭐 अब 보시지 वज्रयानको समय सद्वचन भनेको अब धेरै रहेको 또 छ 숨고요 봐 이나야 다 탐지 그 자와로 투사디 아니 सद्वचनको मुख्य 라마들 मूल 투 भनेको कि गुरुसँग 대양 भेटेपछि 사보름 지기 초주에 나올래야 धगोल 라마 चाहिँ 첸데 सक्छभित्र के 대야 भनेछ भन्दा 상아가 남기 털두기 탐지기 임베스 아 되네 भनेको चाहिँ 탐지들 탐지디 धगोलमुचीले 내내 숨시 सक्छियो भन्ने एउटा ग्रन्थभित्र 간다라 गुरु योग्यतावान देखाउनु भन्यो 질 भने 라마티 वज्रयानको 상아가 मार्गको मुख्य 탐지기 자완로 투선로디 सद्वचनलाई 라마라 투디오 पालना गर्नु हो 되네 인두산에 यसको प्राण 아니 जसरी मुटु जसरी सम्हाल्नु हो 어서지 भन्ने बताउनु भएको छ त्यही कारणले गुरु 라메 देखाइसकेपछि गुरु 구순도 लिइसकेपछि के हो त 탐지소 쉽게 गुरुको 해서 말이야 सद्वचनलाई पालना गर्नुपर्छ 다 지단 탐지 숭아사데 다고 베나 tin상 계급 소설이야 अब 춘민라 यो 여러분 पालना 춘만 गर्नु गुरुको 계급 सद्वचन 소설이 पालन गर्नु भने 춘민라 कस्तो भन्दाखेरि 라바르도 आजभोलि अब 계급도 देशको एउटा 야게 नियम 첨부 कानुन 예제를 पालन गरेको जस्तै 춘망도와 계급 야게시라 매대게 भनौँ न 전에다 버제지 अब 가레제나 विकास भएको 지대게 देशहरूमा 봐 अब धेरै कानुन 이나다 रहेका छन् 계급 야게 अब 첨부 विकास नभएको देशमा कानुन पनि त्यति बलियो हुँदैन 근데 다들 좀 머송베이나 건 예제 포함으로 근데 망고 त्यही कारणले गर्दाखेरि 어디 देशको 뒤에서 परिस्थिति 제제다 अनुसार 상하냐면 जस्तोसुकै ठुलो 지리사는 विकास 아주 भएको देश छ भने 망고시기야 त्यसको अब यदि 지 नियम विरुद्ध काम गर्यो भने 상하자들의 त्यसको 숭자 अब 망고시 सजाय त धेरै 탐지 भोग्नुपर्छ नि त 망고시 짬마신 삼성으로 지
안 त्यही कारणले 가시에는 다 गर्दाखेरि 상하냐면 제대로이야. 다 담지디 송두사 말에 삼니 त्यही कारणले 된제게 वज्रयानको धर्म त म 셈제랑네. पालन गर्छु तर 양지 यो गुरुको सद्वचन चाहिँ मैले 상하냐면 पालन गर्न 이제 सक्दैन 내 भन्ने 용시 कुरा र हुन्छ नि त 이내 따라 त्यस्तो 상하가 भयो भने 나눠야 예대비지 담지 송사데 다다 지단게 가수야지 अब वज्रयानको कुरा गम्भीरता राखेको छ 미 튕규 망보지 기타 배는 이제 अब 팀들 직시사를 गुरुको 미수해야 봐. 다 वचनलाई 미수해 अर्थात् 팀들 직시사를 भनौँ न 미수해야 돼. समयलाई पालना 뒤에서부터 गर्नु नगर्नु भन्ने 팀들 चाहिँ 직시 चेपाइ त्यही गरेर 마소는 होइन 예제 नि 포기야 봐. 되는 신들부지는 अनि 사마다면은 빠진 적이 있어 말이야. देशको कानुन जस्तो देशको 상하가 कानुनलाई 담지 आफूले पालना गर्यो 송사사데 भने 저 आफूले 로마 सजय भोग्नु नपर्ने देशको 령이 कानुनलाई पालना 소수기다 गरे 냠낸다 गरेन 저거에 भने अब सजय 샤바사데 भोग्नु पर्ने त्यस्तो होइन नि 저기 त 지체로 대야지 가수에 라마 고만나 버스기 라마 고만나 버스기다 야베기 케르브티 주기다 간다 통념수 시에세 अब 코란 소라다 पूर्व 명령 गुरुहरूले 총네 आफ्नो प्राण 상하다 जसरी 다 आफ्नो 마체지 मुटु जसरी 상하가 무슨 अनुभवमा 마체 근데 맨날 अनुभूतिमा 삼촌 उतार्नु भयो नि एउटा 마삼이나 गुरुको 지 सद्वचनबाट 야베 개발 라버도다 야게 지 주젠디 भोट 주망고지 भोट 거 코란을 야베 भारतवर्षमा 다 भएको 담지 गुरुहरूले आफ्नो के 무슨 हो 호텔 त 때네 다 코란을 넙수인 अनि 케르스난다 코란이야 गुरुलाई 공예를 충분히 인도산 다디 코란 용왕외다 저기 अब 예대비 गुरुले 들으시래도 와 बताउनु भएको 맞아 다 같이 미천주 कुराहरूमा आफूले 거버지기 एने गुरुले बताउनु पाजी भएको दीक्षा दिनुभएको डिग्री कुरामा डिग्री आफूले से चाहिँ शाबाश सबसे दिनेश इंसा सद्वचनले मारे पालना गरेन भने आफ्नो उन्हें भिन्नवाद सुने आउने ताजी आफ्नै कोरा कर्मले र आफ्नै कमजोरीले हो भने त्यसको 마숭부이나 अनुभवमा 소솔이야 배 गुरुहरूले 종용계 बताउनु भएको छ 지당 안에 소솔이야다 지 그래도 숭부이나 케참부이야 봐 त्यही कारणले 마숭부이는 पालना 년심부이야 봐 गर्यो भने 다 के हो त 들으지게 आफूले फाइदा एकै 내가 지금 जीवनमा 인도 बुद्धत्वको ज्ञान 대균선 प्राप्त 때는 गर्न 이제 सकिने 숭고래 र यदि 숭고래 세지 गुरुले 숭아 दिनुभएको वचनले 쉬우지 आफूले पालना 때려야 गर्न सकेन भने 년된 최고한 आफूले नै 이 사람들 घाटा र 들으지다 आफूले नै नोक्सान हुने बुझ्नु पर्दछ 다 돼, 아직이야 로메 마도 라메 숭고 말했어야 돼 말아 फेरि 그 चेला बाहेक 탐지사 गुरुले चाहिँ अब 라로 니게 यो 숭고 सद्वचन 쳐요 भनेको चाहिँ 마도베 야 चेला 가시 बाहेक 사울에 나로라 गुरुले 아니 पालन 지금 गर्न पर्ने 탐지사 होइन 로메베 마체 गुरु र 로메 चेला 숭고 दुवैले 아섭시체 मुटु जसरी 아니 आफ्नो 라마고 आँखाले जोड 가르치는 जसरी 디딩에서 प्रार्थनालाई 내가 पालना 나와셔도 गर्नुपर्दछ 근데 지금 자원이 쳐요 그라 라마도 라마 니가로 딱 알아 गुरु 그러지 चेला 라마 대야 दुवैले 라마 신다 지금 라마 차려 봐다 पालना गर्नुपर्दछ किन 근데 गुरु त दुसान다 पनि 간다 आफू गुरु भए 뭐지 पनि 가르쳐 आफूभन्दा माथि गुरु हुन्छ त्यो पनि चेला नै 라마 हो नि 이나 라마 임베 모드다 무슨 무지들이 샤면다 간다 अब 가이네 यसमा अब गुरु 가수야지 भएको चेला नभएको गुरु चेला दुवै भएको होइन यस्तो 탐지세야 विभिन्न अब 라마 라마 पाठहरू अब 이게 भनौँ न 송가지 यस्तो 저거 말 वर्गहरू 라마 छुट्याएको छ 집이 नि त अब 송가지 저거 चार प्रकारको तीन प्रकारको भनेको 다 हुन्छ कि 뒤에는 गुरु 안에지 चेला 당기 भएको 공도 दुवै 주변에 भएको 신경 다당 गुरु 아주 भएको चेला नभएको आफू अब 상알라면 चेला मात्रै 저동 भएको 주시 गुरु नभएको 송 त्यस्तो धेरै कुरा 요메깔이야 राखेको छ 저동 주시는 거 당보대 간질 अब 도진 집에 응어좀 मूल अब 로면 पतनको 제가 अब 대회 대라니 14 봐도 वटा छ त्यो भित्र 자동을 पर्ने अब 당부로 시했지 अनि 저동게 चावेतुवा 당보대 तम्बोसे भनेको छ हो 라말레야베 अनि 녜제시야다 गुरुलाई अब 라말레야 एने तिरस्कार गर्ने अपमान 군딥시야 गर्ने चाहिँ 아다 मूल तिजो पतन हुनेको मुख्य पहिलो चरणमा 뽕하대 आउँछ है भने एने चावेतुवा तम्बोसे भनेको 저동나 छ 당보대 गुरुलाई 디샤 अपमान गर्ने गुरुलाई 그래서 자유동화 당보 तिरस्कार गर्ने सम्मान 라말레야 नगर्ने पोल 녜제시야 कोट्याउने त्यो चाहिँ 라말레메 버티서 महापतन 딱 हुने 저동 पहिलो 시하나 स्रोत है भनेर बताउनु भएको छ 아 त्यही कारणले गुरुले 라메 그 जिस्काउने 저동나 당보 पोल 아니 कोट्याउने 라마님의 यस्तो गर्नु चाहिँ 임바든시 यो ngabjuba lama गलत ngabjuba di हो यो चाहिँ nalolaya त्याग्नुपर्छ भन्नु भएको छ lama किनकि la nge ba da ba पञ्चशिखरभित्र la पनि so यसको ba विषयमा mogu ba बताएका छन् pungsu de angbur sungne tene ane lama la ya ane sushin de भनौँ dinju न khande गुरुलाई ba de ane अपमान गर्ने वचन rimki su फर्काउने kharju di wala ya अब यो rimki चाहिँ su हटाउने so चाहिँ do wa पहिलो tene da प्राथमिकता thambo दिएको छ lama na nyeba bon ate ba tin ber पहिला के हो त गुरुलाई nyeba चाहिँ bon ate be ki si de हेला khare चक्रै गर्ने shubi चाहिँ na अब त्याग्नु परेको बताएको छ 다들 질된 바사다 니버뭐 질된 바텔라 पहिला के हो tinjemloela त samchene lomar यहाँ kyune भनेको छ कि ngenani संस्कृतमा तम sange नातम thamje nyebena युवा tine मन tadu एतन dunya tops शिष्यो भूत्वा सचेतन सर्वबुद्ध सर्वबुद्धपा मानेन dati स da नित्यम kharasmo sana दुःख dati jesonga भन्यो bisibin reben nanola jeshe माफ gyena गर ti यो shisha chen ma भन्ने चाहिँ shubina बताएको छ ti ziyaga menro samsanstu यसको अलिकति dati मैले kharasmo sana ngar shebe बताउनु ta khanda पर्दाखेरि khondo shebe lama यसको tsingile demba tindejeli जङ्गपाले lama बताउनु sende भएको imba एकदम shijarda गम्भीरतामा lama बिस्तार tsingile demba बिस्तार रूपमा गयो tindejeli भने ya राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई tindeji lama la tensa be shugola lo lama da la भनौँ lo न jaba गुरु mena ko नलिएको kharina हो jigdwa गुरु ina आफूले lama लिइसकेपछि tensa be shugole ya गुरु ta dunya देखाइसकेपछि lama tela
얘네 녀지 गुरु 셰바 लिइसकेपछि याना होइन लामा तेल कुवा गुरुलाई दबलासो हेला चाक्री गर्ने मेबालासो मेरा गुरुलाई तांबलासो अ, tindeji अपमान गर्ने 초 तिरस्कार गर्ने मेरा तांब이나 아니 गाली 따도 गलौज 돼 गर्ने 규따도 हेप्ने 아니 동해게 초와 유미세바 अनि यस्तो कर्तव्य गर्न जुबलेस हुँदैन यस्तो कुराहरू चाहिँ जानी जानी यो चाहिँ गलत हो है भन्नु त्याग्नु पर्दछ यो जान्नु पर्दछ 다 되나도 tindeji 봐 यो जस्तो यसको संक्षिप्तमा यही कुरा रहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी 돼야 रहेको छ 아니 베네 라마텔라야 메라 뜬수루 간데레슬라비나 अब गुरुले 나네 कसरी अब 지 अपमान गर्ने हेला 라마디 चाक्रा गर्ने 수림 भन्दाखेरि 차와다 지 라마디 준주시야바다 ए यो गुरु त 라마디 उसको शिर 디지 भ्रष्ट भएको हो उसको एउटा 다 उद्धव 시르 परिसमै अल्छी गुरु हो 놈보시 시라미아버스나 बुद्धु 다도 हो 유네 उसको 시라미아버지 दिमाग बाक्लो छ 누구버지도 ज्ञानै छैन 샤서 लाटा हो 어다 लक्षेम्रो tinde게 हो भने कोने यसरी 아니 예주시야 tinde지 यसरी अनि हेप्ने 스기어레스 हैला चक्रै गर्ने यस्तो चाहिँ त्याग गर्नु पर्दछ गुरुमा यसरी यस्तो नजरले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो 다 전체적으로 라마디 녀베이나 아니 상계 탐지 녀베 나스 아니 가서 라마데 녀베 녀베이나 아니 상계 탐지 녀베 두고 अनि 가래서나 भनेको छ 다다 यस्तै आफ्नो गुरुलाई 도진하면 अपमान हेला 녀베이나 चक्रै 상계 गर्यो भने 탐지 녀베 सबै 배연 도고를 बुद्धहरूलाई 송으로 봐 सर्वबुद्ध 배연 qabla सर्वबुद्ध 상당마 मानेन 아니 सबै सबै 도진하면 녀베이나 बुद्धहरूलाई 상계 हेला चक्रै 탐지 녀베 गरेको जस्तै 배연 तिरस्कार 주고래 गरेको जस्तै त्यही कारणले ताइना 텔레 नेने तातो 도데 दुमल तोक यस्तो भयो भने 지 के हुन्छ स 녀바 사베 नित्यम 왕도 दुःख 녀베이나 다 मापा नित्यम सधैँ नै नित्य 라말레야 दुःखै दुःख मात्रै 아니 आउँछ है 녀베 यार 녀베이나 상계 탐지 녀베 녀베 집어쳐래 송이 त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले 다와나 지 라말레야 गुरु नै 베지 녜브주시 नाता हो 라말레야 메라 땅네 सम्झिनुपर्छ यो सम्झेर अनि तादि यदि गुरुलाई 텐데베다 अपमान 녀바샤 गरेपछि बशु지 दुःखै 와 दुःख मात्रै आफूभित्र भित्रिन्छ भन्ने कुरो देखाएको छ यसमा जहाँदेखि ज्ञान पायो 아 त्यहाँ त्यही ज्ञानलाई लात मार्नु भने 녀바샤 दुःख बशु지 आफूमै भित्र 용구여 त हुने 다나시 अत्यन्त गलत र 라말레야 अत्यन्त ठुलो 굴레시베는 페니시 गल्ती दोष 시부지 उत्पन्न हुने 용구여 봐 데 यसमा बताएको छ 칸데레슬라비니 금zen 칸데레슬라비나 यो कस्तो कारण हो त 다텔라야다 भन्दाखेरि 금zen 망부예베나 금zen 찍다 금zen은 카시 पहिलो कारण 슈비나르와 찍디 एउटा 가레서 कारण के छ 빼나 भन्दाखेरि जस्तो कि 마시 케나버 솔레디 냠뇽야나면 아주 슌슌거리야 तपाईँहरूले यसको अनुभव छ कि छैन म 다다 सानो हुँदाखेरि यसको अनुभव बताउनु पर्दाखेरि 매버디스는 삼삼 आगो 매버디스는 आगो बल्दाखेरि 얘네 आगो तन्किएको बेला 가르쳐서 के गर्छ 그 भन्दाखेरि 매바당으로 가시죠. आगो बल्ने 아주 तरिका 지 매자 केही 하셔야지. रहेको छ एउटा 로봇에서 चकमक भन्छ 매자 नि 하셔야지 चकमक 기아요. यसलाई 대 मेजक 도가 भन्छ 바 다르체 यो चाहिँ 매바야지 चकमक 여러 चाहिँ अब 매자 ढुङ्गामा 하셔야지. दक्षिण ढुङ्गामा अब आगोले केबल या हिर्कायो भने त्यहाँ कियाछो. त्यस 아. अनि 대 देगा आगो दार्चे हैन शब्द को जल्ने हुन्छ ओइले 매바야지 त्यो 여러. चकमक र ढुङ्गाको 마도지 बिचमा कवच राख्छ 이산시 아주 जुन 수저가 ढुङ्गा 비싸. र चकमक 가서 दक्षिण ढुङ्गा र 게스 चकमक 매바야 चाहिँ अनि 충분히 त्यो ठोकिँदाखेरि 기아요. 놈게 एउटा 매바다 게스 आगोको 매바다 ज्वाला आउँछ 기아요 त्यो 말아. चाहिँ रुईमा लाग्दाखेरि 세상 कपासमा चाहिँ आगो 지성인 बाल्ने हुन्छ नि 베베 벤데미 미너지 제제 아니 깨발이야 त्यस्तै 매자사 किसिमको 따치디 아니 게시 미메색 사자든들이야 अनि 아니 अ, 야 가쇼지 탑 탑이야 랑세 아니 메바르고 삼비나 아니 디 도가 다르제 아니 데 अनि आगो नभएको 메나르바 ठाउँ 데직 अनि आगो नभएको ठाउँ 야 पहिला प्रयोग 신다지 गर्ने भयो 가르사나야 अर्को 미카제 कस्तो छ भन्दाखेरि 도시 저버 예딩이 되서 메시든데 अब कुनैले के हो त 아니 भन्दाखेरि अब अलिकति 메시든데 लाइटै भनौँ न 메시텔이야 메시텔이야 아니 니메베스 메시딩래야 법죽지 भनौँ न 아니 मेसेल 대고파 भन्नाले जुन अब 짜와스 घाममा देखाउने एउटा सिसा हुन्छ नि घाममा देखाउँदाखेरि 지금까지 चाँडो 지겨워 आगो बाल्ने 아니 त्यस्तो पनि 메야 हुन्छ आगो बाल्ने para तरिका त्यो पनि हो zercho त्यो आगो 디가네 아니 बाल्ने तरिका हो 메시 니메게 अनि 왜 जुन अब एउटा 메시가 सुक्खा 법죽 कपडामा 데 एउटा 짜와래야 सिसाको घाम किरण पऱ्यो भने 도스타 त्यो किरणले आगो जल्ने पनि रहेको छ नि त 가쇼래 त्यो पनि आगो 또 फुक्ने तरिका हो 윤주산에 아니 맨바래 अनि सुक्खा कपडा घाँ जे भए तापनि 드레 윤주산에 सिसामा 아니 घामको 게시 किरण लाग्यो भने 메시 जल्ने त्यस्तो 메베나 पनि हुन्छ 아주 니메 지불레 때네 아니 짜와라 त्यही कारणले गर्दाखेरि 메빠투고요 अब 메시에 때라 आफूसँग 때네 जुन 아니 एउटा आगो बाल्ने सिसा छ 니메웨 तर घाम 메시엘 छैन भने 법중 हुँदैन 아니 नि 델라 댄세네 त्यसै 짜와라 कारण दुवै कुरा 메빠투 चाहिन्छ आगो 어다 बाल्छ नि 근데 되는 시 제세 त्यस्तै 아니 कारण 라마스야데 아니 메시에다 गुरु र 지바스 गुरु भनेको चाहिँ के हो त एउटा आगो 아니 बाल्ने 상게 ऐना जस्तै हो 야와스야다 제베 र एउटा 칠레데 चकमक 니메웨 दक्षिण 지바스 ढुङ्गा जस्तै हो 이내야 따디 आगो 니메 야와스야다 제베 भनौँ न 칠레데 아니 라마 메시에다 होइन 짜와 जुन अब 디가네 법죽지 घामको 아니 किरण छैन 되네 भने एउटा 로메기 आगो 시비 बाल्नु 짜와 सक्दैन 짜와 नि त 되네 होइन 아니 जुन 맨 bar죽고 जुन 요래 सिसादेखि आगो बाल्ने सिसादेखि त्यस्तै हो गुरु छैन 근데 भने कुनै पनि 인두산에 ज्ञानको 아니 उत्पन्न हुँदैन 라마스야다 상게를 전주 गुरु 선바 भनेको त्यो 탐지게 एउटा एउटा 칠레 ज्ञानको ज्योति हो नि त रण이는 주가 죽은 저 잘해요 आफू
भित्र मनको 마주베 सन्तति 태간 भित्र धर्मले 상계의 प्रवेश 전주 गर्ने 선발로 응어서 मुख्य 된 स्रोत रहेको 포구마로 छ। 디 주제는 디 뉴번로 지 가랑 줄래요. अब 근데 यसको 주사나가 भनौँ 라마 न 상계의 전주 선바디 गुरु 아니 जस्तै हामी 라마 अब 되게다. हुनु सक्ने क्षमता 코발 भनेको छैन नि त। 슈거스는 그것도 गुरुलाई 나면은 अहिलेदेखि 지 नै 라마 भगवानको 되나 नजरले एउटा 땡세네 सद्भावनाले 아니 हेर्नुपर्छ नि 맞을래야 त। 지름 주가래 앞은 죽은로 보지. 주가 अब 그배 गुरुको 가서다 आशीर्वाद आफूमा लाग्नुको लागि के हो त, यसको मुख्य द्वार 럼부터 प्रवेश गर्ने 보디 द्वार 아니 भनेको नै 라마트 차리 알았어. गुरु हो। 되게 गुरुलाई 준신시야. सद्भावना गरेर सत्कार 경쟁이 सम्मान 받아 गरेर मात्रै 가라사나가 अनि 런이레베 ज्ञान 저 प्राप्त हुने। 규모 무릎 나버니 전개인데 라마 차리 알아. अर्को 디 के हो त 경쟁 भन्दाखेरि 텔라 소비 आफूलाई 경쟁을 सामान्य 되네. सिद्धि र 아니 असामान्य सिद्धि 라마네 प्रदान गर्ने गुरु 녀바체네 रहेको छ। 녀바 좀 그래스. त्यही कारण यस्तो सबै ज्ञान प्राप्त भने गुरुलाई आफूले तिरस्कार गर्ने, 다 되지 हेलाचक्रै गर्ने, हेर्दै 상하지고 गऱ्यो भने 말해. कुनै ज्ञान 상하지고 आफूमा 말해. हुँदैन। 베는 दोषै 연대기 दोष हो। 되는 디주 나로라야. 다다 यो 아 वज्रयानमा मात्रै नभएर 지 베나 सर्वका 지 यानको 양라마데 계신 분이 뭐지 숨고도 와. अनि सर्वका 베나 यानभित्र पनि गुरु 뭐버저 अत्यन्त 나로라야. महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 파바미야 파마다 네바다니 쉐나다 게데셔 भनेको 주스바르 चाहिँ 유엔에 셰도 आर्यजन मे바 नभए तापनि हिचे सोन गुरु जुसाने बा आमा 다 गुरु 신기 केवल बिमारीहरूलाई नम्बर धर्म सिस प्रवचन गर्नेहरूलाई के हो त, बोधिसत्व 신 जे नम्बर भए त। 신 रवे 신 동해기 신 अनि पेन यो चाहिँ 신 के हो त, 연댕 신제 신 हामीले केवल 진 उहाँहरूको 시 ऋण तिर्न सुमुदुवा नसक्ने एकदम अचुक 디나는 एउटा 라마 ठाउँ, गेवे신데 अब 펜도 तुलना गर्न 신이 नसक्ने महत्त्वपूर्ण सुमुदुवा स्रोतहरू है 다테 भनेर 인주대야 बताएका छन् यसरी। यो 허빙이게 저랑제가 나로라야 यो 나는 चाहिँ वसुबन्धुले आफ्नै टिकाभित्र लेखेका 아니 छन्। 최마와 다 라마디 अनि धर्म 신케버진 प्रवचन 시 गर्ने 나는 가와도고 유스라베나 아니 펜도베기 신레야 도고 유스 अब 디 펜도베기 गुरुजी को हो त 신이 भन्दाखेरि 경쟁 अब 가라잖아 वसुबन्धुले 아니 기금 머리 베베 다 가서 गुरुजी कुन हो त 머리 भन्दाखेरि 베기 अब अत्यन्तै 시럽이 फाइदाजनक 믹 देखाउने 내가 स्रोत 지지 हो 다 भनेर बताउनु भएको छ। 머리 믹 동원돼 줄래야 시럽이 믹 짐버 किन त 챙게데 भन्दाखेरि 아니 라마 जुन 게시 ज्ञानको 알았어 आँखा नभएर निष्पट 다나 अन्धकारमा 신기에다 डुब्नेहरूलाई चाहिँ 지 गुरुले चाहिँ 가르에 ज्ञानको 겨와다 रोशनीबाट 미게 वे제 अन्धकारलाई हटाउने 람버르게 एउटा स्रोत गुरु नै हो 믹쟁겐다 भनेको छ। 다나 एउटा आँखा 신기에다 दिने, 간다 सत्यता 상계기 मार्ग 칠레 देखाउने, 신겐데 निष्पट 게웨신이 अँधेरोदेखि बाहिर ल्याउने 인두산에 चाहिँ 디균점이 गुरुले गर्ने 되네 हुँदाखेरि 그러니까 गुरु नै ज्ञानको 게웨신이 ज्योति हो। 펜도 यसरी 신이 제제베 짜좀시 अत्यन्त 위인시 송도와 फाइदाजनक र 제가 लाभदायक स्रोत हो भनेर वसुबन्धुले 디균점 되네 आफ्नै ताको 상하지고 말에 अभिधर्म 년되기 되네 को 디주나로래 टिकाभित्र बताएका 라마디 छन्। 라마 게웨신이 사데 계속 쉬우지 अनि 펜도 गुरु 신 कल्याण मित्र भने 신케버지 अत्यन्त के 신 हो त, आजजी लाभदायकको 송도 एउटा क्षेत्र, एउटा स्रोत हो भनेर 다른 एकचोटि नभए 신기에 안 बारम्बार 타보름 बताउनु 붙이기 남다 आर्य 나로래야 वसुबन्धुले बताउनु भएको छ। 타보름 붙이기 라마망 붙이리야 공기 건드지 나도 건드지 가라서나 ठाकुर 에네 ऋषिले धेरै 최지 गुरुहरूसँग अब यो 류질레베 छलफल 상계 गर्नुभएछ। 공마 토그레 지지 숭고도가 다띵문에 전에 ए- 덴바레다 एकै जीवनमा 건드레 ज्ञान 지지 प्राप्त गर्ने 에네 छ 공기 भने 라마망 चाहिँ नि 볼래야 त 건드시나 धेरै गुरुहरू छ। एकै जीवनमा गुरु 데 गुरु 건드시 एकै जीवनमा 주사네 बुद्ध 에네 라마망 ज्ञान प्राप्त 붙이기 गर्छ, यो कसरी हो 가르쳐 त 두사나 भनेर 다들 세지 सोध्नु भएछ। 류질레 상계 씨바 잠레마도 다들 바지 세지 류질레 상계야 사데베 바지 सोध्ने 영화 क्रममा नि 갈라하고레스 धेरै 씨바 मान्छेहरूले चाहिँ ए यो एकै जीवनमा बुद्धको 아제제 ज्ञान 근데 प्राप्त गर्न 막 त भन्नु 가네나 भनाइ मात्रै हो, कहाँ सक्छ र भनेर 다되네 बताउनु 다보름 भएको रहेछ 미치 है। 지준 미래 군디를 제두사네 अनि मिलरेपाको 아니 ठाउँमा फेरि 양각 चल्नु 건지 다ran घम्बो 슈젠 아직 최지 पावर फेरि 류지라 त्यही कुरा 상계 सोध्नु 고마 भएछ। 토야 어르스도 एकै जीवनमा 때문에 के 전에 बुद्धको 상계 ज्ञान प्राप्त 고마 गर्न 최지 सकिन्छ त 류지라 सोद्धाखेरि 토야 열을 왜시지 건지 슈류사네 아니 यस्तो 지준 미래레베 प्रश्न 가르쳐 오르사나 गर्दाखेरि मिलरेपाले के भन्नुभएछ भने 라마 गम्बोपालाई 싱이 된대 맞지다 라마네다 내 맞지 체베기나 गुरु सही 토베기나 हिसाब छ, 아니 गुरु योग्यता छ 저 र चेला पनि सहीमा 체르데 सही 상계 맞지 100% योग्य हो त भन्छ 진 भने 바르돌라 एकै 상계 जीवनमा 맞지 बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भन्न दुवै लक्षणले 타마 परिपूर्ण 깨와 भएको गुरु 치마라 र चेलाको 상계 कुरा 맞지 용거래 राखे 시제 송도 नै वदन भएको रहेछ। त्यही कारणले हो एकै जीवनमा ज्ञान प्राप्त बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि गुरु र चेला 야 सहीमा 다나 सही 신기 제가 못 योग्यतावान छ 배기 भने भनेर बताउनु भएको छ। 야 라마만 몇군디를 짜네야 주어지 슈도 फेरि 주어때 अर्को 가라산 주어 प्रश्न 신다지 सोध्दैछ 슈도가 주어 गम्बोपाले, 신다다 धेरै 가라산 गुरुहरू छन्, त्यो अर्को 다 प्रश्न के रहेछ 상기기 भन्दाखेरि 공부한 토야알라야 소놈 쏘고도스 गुरुको बुद्धको 소놈 ज्ञान प्राप्त गर्न 쏘 धेरै पुण्य सञ्चय 뉴바 गर्नुपर्दो रहेछ। 치슈 소놈 पुण्य 속당베 सञ्चय गर्नलाई 가르쳐다 मुख्य 럽 मुख्य बल, 치슈도 मुख्य 가르레스 शक्ति 제제 चाहिँ के हो त? 근데 슈두사네 फेरि प्रश्न गर्दाखेरि 아 근데 슈다 근데 स्वामी 슈즈데 मिररेपाले 또 बताउनु 공기 सोध्नुभएछ 라마만 체 गम्बोपाले। 까담베 라마로 체 까담베 라마만 볼래 근데 슈 त्यो बेला अब कदममा गुरु धेरै रहेछ 안 다는 라마 यो 지준 गम्बोपाले 군디나 प्रश्न 근데 गर्ने ठाउँ। 슈나 अनि अन्तिममा मिररेपाको चरणमा प्रश्न गर्ने क्रममा 지즈미레레베 군딜레다 근데 स्वामी 슈인사 걔들 मिररेपाले गम्बोपाले के 지즈미레레베 बताउनु भएछ 가르쳐서나 भन्दाखेरि 아니 라메기베 지게 소베게 까신도 줍네 아니 लामाले जस्तो 라말라야 बतायो 무비 त्यही बताए 소아데 बमोजिम। 줍어 अनि 수신도 गुरुलाई 세베이나 श्रद्धा 딜레 भक्तिद्वारा 소남 प्रार्थना 세와 गर्ने। 요 말에 제제
अनि मा गुरुले जे बताउनु भयो ती कुरामा जिजुमिलर अनि मा अब गालेन्टिने ती नाम बाटोमा गयो भने 어다 드네 पुण्य 인두산 सञ्चय गर्ने 비규산데네 महापुण्य सञ्चय यही नै हो 라마사르베 칼슈지 यही नै हो 어제 एकदम 소나미 신 शक्तिशाली 총로 जसले 규고 गर्दाखेरि अनि 아 पुण्य सञ्चय गर्न 딱한다 सक्छ बुद्धत्व 베지 ज्ञान प्राप्त 칼슈 गर्नलाई 짜심 भनेर यसरी 시비지 인베지 स्वामी 송이 मिलारेपाले अनि गम्बोपाले बताउनु भएको रहेछ 너나 라마텔레야 जे भए तापनि 소수기 대박 가져지 게트웨이나 대수 잠지기 실럽이야 गुरुलाई गुरुलाई जति 같이 주고요 सद्भावना र श्रद्धा भक्ति 대한 제 감보베게 आफूभित्र 무구 प्रकट रबला गर्यो 실럽 त्यति रब्स नै 무구 중래 실럽 आशीर्वादहरू 징스 शीघ्र 무구 रूपमा 타말라 प्राप्त हुने 실럽게 गर्दछ 타마 송도 와 제가다도 गम्बोपाले भन्नुभएको 지 रहेछ नि 실럽 시중사데 गुरुलाई झिलाब्रा 아 조 सद्भावना सत्कार सम्मान 로마코랑 무구 एकदम 치중을 무구 सर्वोत्कृष्ट छ भने 지정게 차 대주지기 आशीर्वाद पनि 아니다 실럽게 सर्वोत्कृष्ट 대좀 पाइन्छ 차용 그래 यदि सत्कार सम्मान मध्यम खाले छ भने अब आशीर्वाद पनि मध्यम खाले प्राप्त हुन्छ 나다 त्यस्तै गरी सत्कार सम्मान 지주밀레레베게 न्यूनतम थोरै छ भने अल्प छ भने 송이 얼바 आशीर्वाद 아니 पनि थोरै पाउँछ है 마음발에야 भनेर चाहिँ 지단 बताउनु भएको छ 지주밀레레바 답으로 뭐지 지주밀레레바 제가 루디산 디디니 अब 그랑 간 स्वामी 제일 मिलाले भएको 마제베 शरणमा 코네다 अब घम्बोपा 지주밀레레바 धेरै दर्शन 대박 गर्नु 개발진 시비스도가 भनौँ न 지주밀레레베 최선 घम्बोपाले 받잡시기 स्वामी 람삼베 मिलेरको 니니 दर्शन 시모토 नगर्नु 류기 अगाडिदेखि नै 버버스니 घम्बोपा 에다 간다베 मिलेरप्रति 대박 घम्बोपाको धेरै ठुलो आस्था 쯤은 뭐인 버지 주의해다 भक्ति 버려도 थियो नि त यो एउटा 아내들은 अकृत्रिम 지주밀레레베 भित्रैदेखि 생물선 भावना 제 र 니 군주니 श्रद्धा 최주니 제네 थियो 딱고 대박 세나면라지 अनि 대박지 पछि 끼그러 स्वामी मिलेरको चरणमा 이내야 साँच्चै नै दर्शन 아니 पाए उहाँले 밀레레베 가르쳐 दर्शन 보서는 पाउँदाखेरि 마음 발라 पहिला 아니 भएको 교란레베 다다 सत्कार सम्मान 다다 श्रद्धा 말이야 भक्तिको 교란기 झन् स्रोत 대박이 되고 गाढा 대래 हुँदै हुँदै गएर 하즈지 대박 त्यो भन्दा पनि 제모모 एकदम 임버지 게임 पहिला भन्दा 말이야 पनि गुरु त स्वयं 목이 제모모 प्रत्यक्ष 임버지 रूपमा दर्शन 끼그러 गर्दाखेरि 디가브레 아니 ज्ञानको 교란 प्रकाष्ठ भएर 답하지 अनि 버지 가르쳐다 아 जस्तो भने 중요무슨 त्यो 중이기도 स्वामी मिराडेबाले 무슨 जस्तो 도고를 ज्ञानको 쓰고 भण्डार थियो त्यो 어다다 하는 신기 समग्र 제시 어다 सम्पूर्ण 대바사야 उहाँले 되고 प्राप्त गरे नि त 대바 쥐어마 지여비는 यो के हो त 질러비는 다 के 대주에서 भन्दाखेरि अब 막고 말고 भनौँ न 쥐어마 메인비 대바 एउटा बनावटको श्रद्धा भक्ति भयो भने गुरुप्रति 가수다 आशीर्वाद पनि गुरुदेखि बनावटको 슉셔 बनावटको आशीर्वादै 기야비는 पाउँछ 대주에서 지기 अकृत्रिम 다 स्वभाव त 중요하게 गुरुलाई 대바 또 भित्रैदेखि 연구 있어 सद्भावना र श्रद्धा भक्ति राखेको छ भने आशीर्वाद र अधिष्ठान पनि अकृत्रिम अपरिमेय प्राप्त हुने गर्छ 근데 당기 공도 바보로 अघि मैले 붙이기 송송아 बताएँ चाहिँ 라메 친이 गम्बोपाले 숨숨에 बताएँ नि 나는 त 다 지기 가래 규베 까마체바 응주사나 अब 투지체 तिन प्रकार गुरु 멤벨로 바데 규베게 땡도로 가지고 고유에 तिन 송송 प्रकार चेला बताउनु 다 भएको थियो त अब। 디나네 친이 수버디 अनि तिरस्कार हटाउने सुबेकले गुरुले सिंही बुद्ध सुबतेले हेर्ने अनि लगायत कुरा बताएको थियो त्यही हो 나세 여와 니유스 랑 त्यो भित्र 규베게 तिन 와다 प्रकारको भेद 생 रहेको छ 규베게 땡도로 가지 니 अनि 유스 다랑 규베게 आफू 와사 आफूलाई 기카돌레 एउटा सम्मानको ज्ञान 랑 आउने भने 규베게 와사 अरू देख्दाखेरि 근데 ज्ञान प्रकट 기본 हुन्छ 주시에 त्यस्तो 나면 प्रकार रहेको छ 그돌이야 다보름지 가르송 버렸잖아 यसको अनि विषयमा गम्बोपाले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि 소수인에 다 가다 라말레야 대박 고르스 라말 대바다 무기 고르 जे पनि 마도베게 गुरुप्रति 다 सत्कार 내게 सम्मान 라만 हुनुपर्दछ दे베 श्रद्धा भक्ति हुनुपर्दछ 동아에시라 나면도 똑바에 마보시라도 텔레가 다 나라 당함 अनि 체사래 गुरुसँग 실러바 अब 나라 भनौँ 체사래 न 똑바 나라 토사래 गुरु चाहिँ अब के हो त उहाँसँग चाहिँ यो 쌈네 उपदेशहरू अनि थोरै रहेछ लामालेबे ज्ञानको बोध पनि तल्लो तह निम्न तहको छ 다가나시 त्योभन्दा बरु बरु 나게 उपदेशको भण्डार tinda chebi ina ममै ठुलो अनि छ लामा चिसम आशीर्वाद chebi पनि ina मलाई ज्यादा छ जो बोध मारस पनि तबै मलाई ज्यादा दुई के भएको छ मारस त्यही कारणले गुरु जे भन्दा पनि सुन्दुक शक्तिशाली ठान्नु भयो भने 근데 인도스탄에 गुरुलाई 다 अपमान गरेको 라말레야 जस्तै हो 그거 제한이 गुरुलाई 신을 अपमान गर्नु 계속 भनेको चाहिँ के हो त 텔레 जति गुरु 도안에 देख्यो भने 먹으면 अब आशीर्वाद 세베네 नपाउनु हो 예반 प्राप्त 방법 주고 नहुनु हो 예보성이 버려 त्यही कारणले बोध कहिले 다 पनि आफूभित्र 지당하게 고 प्रकट 예반 हुँदैन 중아 고치 가르래도 사람 하나 줬다지 소수런이 매서 अरू 문제 के 비체 나게 첨부 제비나 아니 되게 आफूले 거기가 लक्षण 방법이 किन 영어 हुन्छ भन्दाखेरि अनि घमण्ड 그냥 상계 गर्ने 준비되게 तल्लो 티버 तहको छिबे 너 남래야 ठाउँमा नबस्ने एकदम 너 티즈 उच्च 나로래야 तहको ज्ञान खोजेर 나게 गुरु 세야데 बराबरी खोजेको कारणले 연딩 गर्दाखेरि नै 계획이 기 첨부 अनि आफू के 인지 हो त 아니 निम्न तहमा 방법성이 झर्नु र आशीर्वाद पेशाशा비는 너 आफूले 딩지 प्राप्त 개발할 नहुनु 수 없어 कारण 티즈 त्यही हो 나로래야 다자 그때 막 kho라 nga르데 콜로기비 개버치 차이 말했어 त्यही अनि कारणले धी कथा कबले ता भनेको छ नि 콜로기비 개버치 साकेमुनि 차세를 गौतम 때 बुद्ध पहिला बुद्ध हुनुभन्दा 린시다 अगाडिमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा सम्राटको hluyulo रूपमा tugu जन्मेको bar थियो tamse वादु दुतो छोइ मरेस अनि पहिला यो जे लायुले इंदु भन्दा जाना न कोराती जुन अब सुजु जसुले या फेसन 33 कोटी देवलोगर बन्यो होइन लायुले भनिन्छ देवलोगर सबै अधिकारमा अब लिन सकेको थियो नि त ते इंदु जाना इन्द्र देने इन्द्र लगायत कोलुगी अनेक के बोते तो संगागे दन जेसम गेज ता
오늘은 사용한 계진시당 앞에 수마치가 용료하래 삼지 나게는 재심 첨부 쉽게도 대 이카랑 나게 티 게마다도 람상 소남세 에는 준주고 또 냠세네 좀비는 마롱스 롱세네 에네 그랑 제 펜바조스레스 제 송도와 되네 अनि 다데 나게 बुद्धको 영어 त्यस्तै थियो 첨부지도 नि त होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि बुद्ध पहिला अब 다나신 다다 동북 괴백은 너의 나로래야 यो गण्डवीय 개회 सूत्र 신인 때 अनि 맥qab려야 त्यस्तै 셈 गरी भनौँ 넘버 न यो 구 के 개회 त्यसको 신인 때 डेभलपमा पहिला अब 맥qab려야 यो 아주 직 इन्द्रको जन्म 삼탕당 लिँदाखेरि होइन 민라지 구 मभन्दा ठुलो त कोही 직송도래 पनि छैन यसो भने यो घमण्ड 디나는 치 गर्नाले गर्दाखेरि 가르사나 मान्छेको संसार भन्छ 나게다 체외 बुद्धिकामा 나게 पतन 통제 भएको 넘버 कुराहरू 뽕 착다르다 मुख्यको 비심스 मुख्य 착다르 कुरा के हो त 착다르 एउटा 써야 घमण्ड 되고 괜히 महाघमण्ड 비서 भएको 줘야 돼 कारणले 괜히 गर्दाखेरि 더 पतन 비심 भएको कुरा 써버려 बताउँछ नि 다 괜히 더 비심가 गण्डवीय 말이야 गण्डवीय 괜히 सूत्रभित्र 지다 सेङ्गेन त्यहाँ 괜히 कल्याणभित्र कसरी 아주 짱마소니 प्रकट गर्ने 또 भन्दाखेरि अब 든지지기 मनलाई प्रसन्न गरेर 대럽는 गुरुसँग 지급에 सद्भाव 매서 신체 भएको बताउने क्रममा 가다 르니 अनि 라말레 마완럽지 अहमता 라마사데 एउटा 오늘 घमण्डलाई त्याग 딱고 न लामा다 घमण्डको लाबर फोहोर मैलालाई लामा다 फोहोर मैला जस्तो 그런 एकदम 디 अहमताको 윤주스탄에는 चित्तलाई हटाउन 누구도 सक्यो भने अनि गुरुभन्दा आफू 누마 तल्लो 라마 ठाउँमा बसेर 까만 अनि 먹고 그만테 송버레스 아직 근데지 काँध 수미 दिएर अरूलाई 라겐데서 काँध दिएर 치즈 겨라요 अनि आफू त्यो 가르사나 ठाउँमा रह्यो 나통와라 भने के हो त 예 नि 소메 मनलाई आफूले नन्दी सुरक्षा बाला गर्नु सक्छ भनेर याथर्मे बताएको छ नि त 나통와 sam게 에는 고 대박 겐겐데서 त्यही कारणले 예 गर्दाखेरि 손 로 먹어봐 용거레스 땅알 디 겐겐데서 야타요 말스 만드라 마도지 야타요 말지 지 त्यही 송거레스 कारणले 아직 근데지 시야요 말에 Mikyu 제가 Dorjele यस्तो 디서치 बताएको छ 라마가 नि होइन 지부차인데 다고 직보 ngajiala 직보들 wala 당 nyesome ngadi wala tharpame 아주 भनेर 직보 भन्नुभएको छ नि 직보래도 서와 त्यही कारणले गर्दाखेरि 또는 그래서 जो 오도 मसँग 또는 그래 टालेर 그런 हिँड्छ 것도 उसले मोक्ष प्राप्त 산전하는 गर्दैन 건조고도 जो संसा를 मेरो 열다 दर्शन 간다 가는 पाउँछ 님이네 상월로 उसले 아주 गुरुगद्दीको 지그지기한데 बासको 시라지다고 भोग्नु पर्दैन भन्ने यसरी 닝지 बताउनु भएको कुरा छ नि त 예매지 개발을 त्यही 마다 कारणले आफू 시라지다 जहिले पनि 개발민도 निम्नतामा सं사로지 뭐 बस्नुपर्छ मै 연구도 नै 못 ठुलो 삼삼 हो भनेर स्तर 제 माथिल्लो तहको 라마지고 स्तरसम्म 말해 थियो भने 남경 अरूले 아주 सबैले लात मार्ने हुन्छ 초보든데 त्यही कारणले 양고 लात दिने होइन काँध दियो 당부 भने आफू अघि 편지지기 सर्नु 제일 सकिन्छ भन्ने कुरा 도시 बुझ्नु पर्दछ 대여로가 가르쳐다지 그시브리 제 야보르 차자 제마 지부 차를 그시야 매지 अनि 이제 पहिला पहिला कले गुरु कले चाहिँ गुरु को पाउँदाखेरि चाहिँ खर्चोदा पुरा सम्मान नियम गर्ने चाहिँ सर पछि अब सियाइ सबै भयो कुरा नियम चाहिँ प्राप्त शोन हो भइसकेपछि के हो त अदा नि दि सर हेप्ने छानो अनि गुरु बराबरी गऱ्यो भने अनि 제자 यसको फल त लामा दुर्गति बाहेक मोक्ष के प्राप्त हुन्छ 랑게 लामा आफ्नो गुरु लामाले 랑 हाबो इन संसारमा दिन्जे बे ngaje छाया माने 랑 गुरुभन्दा पनि म 듀다도 ज्यादा 랑 ज्ञानी छु यसो लामाले कहिले पनि मावा घमण्ड गर्नु हुँदैन जिगो ताबेला बे सधैँ 아주 नै के हो त 기시 अब तल्लो 당기는 तामै 지체네 बस्नुपर्छ 아다 기시 당사도 베드가스 미두자디 줄레가레 삼삼들이 삼나요 말 고 기시 त्यही 당하도 कारणले 내가 गर्दाखेरि 개심부지래고 अनि 어다 딘데 시에제 जे पनि त्यो सोच्नु हुँदैन गुरुलाई 삼나바다 गुरुकै हिसाबमा 개심부지랬어 हेर्नुपर्छ 가담 जस्तो सुकै ज्ञानले 고마디스에게 परिपूर्ण भए तापनि 가르쳐 오는 पूर्व 연den기 건불라 가서 나게기 건불라 연den기 춤이자스 पूर्व 내가 가서 कदमबाट के 건불 भन्नुभएको छ 피격잡인 뒤가 출루부이나 아니 그추 अनि 뒤가 차도마 घमण्डको 추톤로로 어 ज्ञानको 때는 बेलुङभित्र 나게 घमण्डको 지점 채와 बेलुङभित्र 기술지기 ज्ञानको पानी चाहिँ 연den지 अटाउँदैन भनेको छ 차도고 말았어 가르에서나 연된 차버 제발라 소수르니 딱 연된 차와 भनेको मतलब के 소수르니 हो त भन्दाखेरि 야기엔 로 제발 आफूभित्र घमण्ड छ 가르고 भने जति पनि 랑기 ठुलो 현차통 गुरुको ज्ञानहरू चाहिँ 소수의 सानोतिनो किन 만당 नहोस् त्यो 가르요 आफूभित्र कहिले 소수의 अटाउनु 현차 सक्दैन 가르요 भनेको छ 경기차 가르요버티 통고로 봐 대통내 메시지 जुन आफूभित्र भएको 내 गल्ती 단동 सुधार्दैन 럽종 त्यो मान्छेले गल्ती सुधार्ने ज्ञान कहाँ 샤도 आफूभित्र प्रवेश हुन्छ 아랑 हुँदैन 말로 샤데 능금 민도 상상주 든지지 상로 죄비나 그 메시지 징그러 다 든지 그 상로 메아버지 मैले 땅 गरेको अझै 앞에 पुगेको छैन मैले सिक्नुपर्ने रहेछ जब यो 수직 सोच 마시면 예 छैन 신규 भने 상상으로 त्यति 제대비나 ज्ञान 그 सिक्यो भने 메시지 घमण्ड 징그러 बाहेक अरू कुछ पाउने हुँदैन 다나시 अनि 신다지 जब मैले 가르고서 अझै 쟁기 सिक्नु 연된 बाँकी नै 통 रहेछ है 럽종 भनेर 제비 यसरी 고고 अनि तपाईँले 쟁기 सम्झिनु 연된 भयो भने 통어 बलमा 왜 के हो त नि 코네야 तपाईँले 럽종 차 तल्लो 아랑에 तहको 메아버지 मार्ग 코나 코나 때네 베 रोज्नुहुन्छ 럽종 तल्लो तहको मार्ग 정답 रोज्यो भने तपाईँले 라야로 सबैले काँध 럽종 दिनुहुन्छ 피아로 तपाईँले 두삼세 अरूलाई काँध दिनु तपाईँले 에고 काँध दिए 쟁기 अरूले 연된 तपाईँले काँध 통어도 दिनु 저기 तपाईँ माथिल्लो 티셔로 स्तरमा चढ्ने 드레인 मौका पाउँछ नि 두산에 त 딱 त्यसैले 계신 아예 세대비나 यदि 랑기 तपाईँले 현자 घमण्ड 통고 गरेर 말에 बस्यो भने 미세다게 연된 통고 말에 अनि आफ्नो 근데 गल्ती 세베는 देख्दैन 소소의 अरूको 야기엔 ज्ञान 라요 पनि 말 देख्दैन 들어봐 घमण्ड छ भने 나는 신기 त्यस्तैले 딱고 야기에 맞아베 가나 아니 미세다 봐 거스 그리 अनि 많이 해지 अब विकास त 아 हुँदैन 좀 हुँदैन 모르고 वृद्धि हुँदैन हुँदैन झन् अरूले आफूलाई तिरस्कार गर्ने अपमान गर्ने र आफू 드레인 भएको 두산에 ज्ञान पनि 상아도지 티베 न्यूनतममा झर्ने 나올래야 हुन्छ 라말레 르니 타바 인삼 대비나 연된 중세게 미게베 띵도 त्यही 아니 गरेर वज्रयानले त 연된 भनेको 여버지 गुरुभन्दा 소바 म ठुलो 냠도 सम्झ्यो 여 भने कहिले 근데 पनि 큐 ज्ञान 너무 수이 परिपक्व हुँदैन है भनेर बताएको छ 대야 다다 댐쇼 주도 야가고 त्यो पनि के हो त 야갈라야 정말 चक्र 댐쇼 주도 समरको सिद्ध ज्ञान 나포바스야지 प्राप्त 종이 गरेको 말해 댐쇼 नागपोपा 주도 भन्ने 깨라침 एउटा है 부시 कृष्ण
एउटा गुरु विख्यात गुरु एउटा रहेछ 다 콩게 가르는 콩게 라마딘 잘렌다라 슈니지 라마스도와 उहाँको गुरु एउटा जलन्धरा भनेको गुरु 다디 रहेछ 잘렌다라 슈니디기 라마디기 까자바레스 까자바미야나 라마디기 कृष्ण 다 पाले चाहिँ 더동베 गुरु 제발 식 जलेन्द्रको 마렘바 एउटा अब सुनया अने को सद्वचन मासेम एउटा छेजे पालना गरेको जेबाले चाहिँ 식 रहेछ बरेस जेबाले 식 बसे दुस्तान अर्थात् ताको तिरस्कार केवांगा गरेको मजी त्यो गरेको कारणले गर्दा के हो त 가져다지 अनि юм다 제야지 वज्रयानको चर्यादेखि चाहिँ 징아스니 अब 페데스 तलदेखि के हो त 도와티 उहाँ पतन 티인가 हुनुभएको रहेछ 가다 भनेर 제네 बताउँछ त्यसैले 라메기 나와 마서발레야 제발레 식네 제발레 식네 에나 고 자바틀레 게버쇼 자바틀레 게버쇼 콜로마 동라카지 좀지 고어체 에네 니마질이야 त्यसै 주신지 कारणले गर्दा 나래야 페네 에네 주신지 나로래야 쇼체 에네 시르랑갈라 파지 시르랑갈라야 अब यो 페벨랑갈라야 श्रीलको कुरा रहेछ 루브루도 एने होइन गुरुको 주신디 अब वचनलाई 다 उसले 또요로체 पालना नगरेको एने कारणले गर्दाखेरि एक दिन 가르네 उहाँहरू के हो त 주신디 भन्दाखेरि अब 에네 쥐난 딤소레스 अनि 딤르드스다네 에네 उहाँलाई अब 콩고 पछि गएर 콜로마 신다디기데 에네 यो 쥐나노마 नापोपा भने 딤소레스 चाहिँ अनि धिम्ने तेने नागबो ढुङ्गामा बच्ची चढेर अनि जाँदाखेरि छुनारोले अनि आमा श्रीलङ्कामा जाने बेलामा अब अचानक 콩가라서 हावाहुरी 그런 बतासले 준주에 गर्दाखेरि 준주가 또 अनि 하게 अ, 슈강래 페세 सबै के हो त 슈강래 앞에 पानीभित्र 다 डुबेछ 가져야지 मजिङपछि फेप नपुपा मात्रै पानीभित्र डुबेको छैन रहेछ शक्तिले उहाँ चाहिँ 투두와 बाहिर निक्लिनु 대토비 연주사는 सफल भएछ 컵이 나보바 거랑 그 투글이야 가르 건버렸잖아 त्यो बेला अनि नागपोपा कृष्णपाको मनमा के प्रकट भएछ 어땅 भन्दाखेरि 준준들의 슈강은 मजिङपछि 슈낭 ओहो मजिङपछि 또 मसँग त धेरै शक्ति पो Paja रहेछ lama पानी lagi lama lah di yi mare samna ko अब ngage to ske यस्तो to यो ngage ke yun नाउँहरू sa डुब्दाखेरि पनि मान्छे डुब्दाखेरि lamsang म tema tha नडुब्ने to be ओहो zunju गुरु gu भन्दा to पनि nyam ज्यादा त मलाई chunam पो ma शक्ति छ ching के हो काट्नु tim zo भनेर घमण्ड उत्पन्न chunam ten गर्दैछ du sa na ne ta ko to chunam tim che wo अनि ge bu यो chung ta घमण्ड wo ge bu आम sa na के आएको this थियो shidor ne cha me no एकैचोटि पानी an de du भित्र sa na डुब्नु lama बित्तिकै zalen dara de nang kha ne ma phep chen त्यो ane nge पानीमा le ya डुब्ने kap बित्तिकै gen sa आकाश tha ju na ro kap gen sa tha आकाशदेखि ju अब na kap आकाशमा gen चाहिँ sa अब tha झलेन्धर ne पाल्नु भएछ lama na अनि bo ba khong मजाले गाली गर्नु na भएछ bo ba ge झलेन्धरले आफ्नो lama चेला le नापोपालाई sha phu अनि त्यो 샤워퓨네 네 गुरु दर्शन गाली गर्ने 잘렌다래 बित्तिकै 가르송버려서 नापोपाले 아 कृष्णले 결혼 अनि 개원 क्षमा 되면 पाउँ भनेर पाप 처음으로 देशना 토마 गरेछ 아 되네 अनि गुरुले 인도산에 भन्नुभएछ यो 빠이네 जीवनमा 결혼 तिमीले 땡주에 가시지 빼서 가시지 좀 सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त 됐자면 गर्दैन 이 개와 तर 침을로 처음으로 토를 तिमीले 해야지 좀 शास्त्रहरू 이제 그걸 रचना गर 힘들어 शास्त्रहरू लेख्यो भने केही शास्त्र लेख्यो 다 भने 되고 पछिल्लो जीवनमा 가서 तिमीले 야기 सर्वोत्कृष्ट सिद्धि 조진지 प्राप्त गर्छ है भनेर 땅 बताउनु 아주 भएको छ 계획을 यो 주지 यो चाहिँ अब 다들 지준 भारतको 밀러를 सिद्ध पुरुष 올라마 हो अब त्यसै गरी भोटको अब सिद्ध 니더더니 पुरुष अब 숨겨 봐 मिलन लेबको 니마더부터 चेला 잡으러 रहेछ 오세요 나왔더부터 레중 बारे 딱 अब 안다 घाम जस्तो चेला चाहिँ अब घम्बोपा हो 지주밀레레베 세토니 जुन जस्तो चेला चाहिँ रेजुङबा हो 다 리중 받지 나는 나왔다 여기에 투기 세를 제대나 참sam직 라마 진주기 हो 베 샤라 जुन जस्तो 마센스 चेला 봐 चाहिँ अब 깔라 많이 해버시네 아 रेजुङबा 베체벌 हो नि 와 त तर पनि त्यो त 근데 कहीँ न 그 कहीँ चाहिँ गुरुको आज्ञालाई रिङ पनि 말 पालना 망다 गरेको 줘 छैन रहेछ कुनै कुनै बेला अब अपमान पनि गरेको छ गुरुको 다 되나는 중지 वचनले पालना 쉬는 기란소 नगर्दाखेरि एउटा कथापतन पढ्यो 아니 팅지 리중 एक समयमा 받다 리중 받 야갈 팅 하시 배워 봐 रेजुङबा चाहिँ केही समय 전에 리중 받든지 다 केही समय 야갈 전에 भारतमा 디부바 भएकै 상하도 무슨 아티군 테 이제 아니 हो 뭐지 주베게 뭐 무슨 अब 제세네 उहाँले 아니 अब 류미 칸드 भारतमा 쇼발라 गएर 사네 रेजुङपछि 최당 टिपुबाट 앞에 अनि 섬기미게 쉬네 वज्रयानको कुराहरू 아니 सिकेछ 수 मान्छे जुमे 로페 ज्ञान दर्शन गरेछ 야간 수 अनि 로페 शरीर बिनाको 망가라 के हो त अनि 무디 버스도 ज्ञानले पनि संसारमा उठ्ने अब उड्नु सक्ने 무디 ज्ञानहरू दिएछ 버스도 भनौँ 사나 아니 무디 버디게 아니 레중발라 가르 레중발야 बाटोमा 다 आउने 결혼 क्रममा एउटा 벼그 तर्क 좋아래 भेटेछ 와스 हिन्दू भनौँ न 아니 벼그 좋아래야 아니 तिमी भोटमा 신변다 जाने होइन 템바 진경 베스 지하오 베스 तिमी भोटमा जाँदाखेरि बौद्ध धर्म 템바 진경 प्रचार 베스 गर्नु पर्यो 지하오래 ग्रहण 안다 गर्नु 안에 पर्यो 소수베 가르 템바 숭어 템바 진경 베스 지하바 좀 맞아 템바 तिमीले 숭어 ग्रहण तिमीले 템바 अब के हो 숭어 त प्रचार 제베 प्रसार नगरेर के हो 당화 त बौद्ध धर्म संरक्षण गर्नु पर्यो नि 말지 त 스테 결혼을 배 메타 메브지레 스테네 결혼을 스테 또스 예비는 알 때는 니 당화도 결혼을 제셔라도 अनि 야야 세 돌라 싶제도 세 돌라 체네 अनि त्यो बेला के भनेछ भन्दाखेरि अब रिज्यूमबाट से तोस येबति अनि खोले या नाइ नाने ने अनि कता तुशु सुन दुमा मलाई त्यो म त्यस्तो ज्ञान तु शाबु दिने बौद्ध या धर्म पछि ताथम अब यो सुरक्षा गर्ने ज्ञान म तिमीलाई दिन्छु भनेर मोतीपालले भनेछ अनि रिज्यूम मुथ्युने बेलबा लभेरे
अनि 그 हो यो त चाहिने 디두산에 रहेछ भनेर रेज्युम बोले अनि 라마 त्यो 지진 आफू भएको 다다 सुनहरू 장마르 सबै त्यो उहाँलाई 큐닝사 들이야 त्यो 군섬라 तार्किक 쇼디 디두산에 라마 तार्किकलाई दिएर 지진기 मुतिकवालाई दिएर अनि उहाँले 시그널이야 कालो जादु सिकेछ 담보 리중 바디베 त्यो 시기 सिकिसकेर 최대베 왜 भोटमा आउनु भएछ 바와 지든데 지 넘버로 지 시도와 अनि यो समयमा 아고 루메 मेला 칸도 रेपा 쇼월로 चाहिँ 서거든데 अनि रातो 쉐쉐시는데 아고 भिरभित्र के हो त 쉐샤이 एउटा 민자 अनि आगोको 아니 ज्वाला 시기 जस्तो 최대 왜 바로 넘버로 बलेर अनि 지 एउटा 다들 गुफाभित्र बसिरहेको 랑가네 देख्नु भएछ 스페인데 아니 무디베 무디버티자네 녜가 셈바로 녜가 센두산에 아니 당기 시기 최대인데 매마샤네 룽마르 추모 룽 룽마르 त्यस 추모 टाढोबाट हेर्दा 끼리데 त्यस्तो रहेछ 리지 तर सि도와 त्यो रेजुम्पाले 디시두산에 एउटा 라마지 तैर्तिकादेखि कालो जादु 준게 सिकेको कारणले 투제를 गर्दाखेरि 총자 당에 बिस्तारै 리중바디 त्यो 근데서 यो 홀 파르데지 सिसाको 무에서 स्तूप चाहिँ 공원체네 बिस्तारै बिस्तारै के 아니 हुन्छ भने 람상 군섬네 कालो 표현이 जाति सिकेको कारणले 탕 빼무 गर्दाखेरि 빼다서야 हावाहुरी 되려야 बतास अनि 그 야가를 파는 बलेको 주디서 देखेछ 야가를 탕파무 받아서야 एकदम 돼 त्यो 나간 हावाहुरी बतासले 도구도와 घेरेको देखेछ त्यो क्षेत्रलाई 탕천 부십시오 알았어 अनि त्यो 가서 देखेर 벽에 नि 주저 रेजुङमा nga바 अत्यन्त 주거든 बेखुसी भएछ 주디산에 एकदम 공다 주저 nga바 주고 उहाँलाई 저거도 नराम्रो लागेछ 치미네 아니 베잖고 가르 좋아야 메된 게 탕천 부십시오 알았어 अब त्यो 와다 बेला ठुलो 될래야 एउटा 나머지 준 जमिन थियो 탕배모 चौरक्यो 배당사 होला 될래야 त्यो 리중보 बेला 수가 배야 पल्मथङ भनिन्छ पल्मथङमा नि 리중보 수가 स्वागत 배도 गर्नु 사람고 पुगेछ 탕데 첨부 십시오 예상 아니 गुरु र चेला 리중보 दुवै नै 비네 त्यो अब 주패 나머지 준 디네 수가 배는 산 편승이가 그 찌기 전국에 버디 스틱도가 스틱도잖아 리중배 삼년 나라다 다리 녜베 야가네베 최당왕 너즈 슈비스 अब त्यो 당아 के रहेछ 너즈 भन्दाखेरि 슈네 레인도 다 들에 나머지 준 धुप्चो किलिकिला भनौँ न 가지나 수어체가 펜도가 삼체네 अनि 다도 지고랑 एक 가에가 एकपछिदेखि 다 चाहिँ भेडाले 지진데 बाहिर 네 अर्को ठाउँदेखि 최동안 गएर 더 किलिकिला आउन 자신 분들의 गुरु 지키기 आउने 어려서 क्रममा चाहिँ 다리 네 파샤지 퓨비나 अनि अब 아니 수지 भारतदेखि म आउने 차례는 क्रममा मैले अब यस्तो 진능거렸지 कालो जादु 응마 सिकेर आयो 루수요 파차 पक्कै अब 퓨비는 गुरु 수 चाहिँ अब मलाई 차례나 दर्शन 루수요 गर्न आएको रहेछ है मसँग चाहिँ 차대네 ज्ञान 나 निकै नै रहेछ है 아 मलाई सवाल 공부 गर्न आएको 들으려 रहेछ 와로 भनेर 겹지 아니 मनमा एकदम 탕게 आशा यस्तो 뛰어들래 जागेछ 라마지 रेसिमले 준비하는 हाम्रो 문제도 गुरुसँग है 라마지 준비하는 문제도 sana 레중도 다 차세로 차세도 sana 아니 지준게 될래야 차례 많아가지고 또 집에 가르쳐 अब दुवैजना 찌지 गुरुजीले 무슨 भेट्दाखेरि 또 दुवैले नमस्कार गर्छन् 향이 돼 쇼디 अनि भेलाले बल्ल 다 अब यस्तो 쇼디 두사 निहुरो हुँदाखेरि 레중 त 버티진 디맵체 레중 अनि 베타 रेजिङको त ठिक रिङ अब नठोकिकन 라마 बसेछ कि मलाई 궁금 गुरुभन्दा नि ज्ञान 대보잉 ज्यादा मलाई छ नि त 슈도와 भनेर हो 궁금 대보잉 슈두사 레중 베타 궁금 마데 카메스제 अनि 웅구르 भेलाले बल्ल 웅구르지 सोध्नु भएछ 숭 कि के 다데 तिमी 웅구르지 सन्चै छौ 숭고 त 간다 अनि 궁금 सोद्धाखेरि 마데 रेजिङले 카메스나 nen조 발라 메디두야 카메스제 간다 nen조 웅구르숭샤 अनि भनौँ न उम्, 다 되네 리중베게 알라마 지준래야 다가 अनि फेरि 갸갈레베 रेजिङले 갈레 भनिन्छ 먹고 गुरुलाई 싶게 अनि 갸갈레 친 तपाईँ 아니 सन्चै 루미에 हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 칸드션 거르 स्वामी भेलाले 쉐거르세제 भन्नुभएछ 와나 कि 당와베 अब 선기비 योगीले 레버 디조베 बिसन्चो कहाँ नै हुन्छ 덴제 त सन्चो 슈 भए के नै छ र 근데 भनेर यसरी 쟤네 अब धर्मशाली 벨레 बोक्दैन 디스 भएको रहेछ 근데 인두산에 다劝디조 별레야베 틀레 개보 영화가 채도 아니 녀래야 라마 지준 계란을 지 시제네 아니 툴을 त्यही कारणले 트거도 अनि 민도 रेजुम्बाले 와 भन्नुभएछ कि गुरु劝디조 야케 भारतदेखि म 툴 अब यहाँ 트거도 민도 धर्म अब धेरै 기시로나 मैले लिएको छु त्यही 아니 कारणले 계시 야본도 अनि 고면은 니들 또 अनि भोटमा 최대다 चाहिँ अब 나서에도 बौद्ध 또 धर्म 시텔이야 फैलाउनको 같이 लागि अनि 린탄으로 샤로나 अनि 전다도도 네 체크해요 아마 될이야 체 भनौँ न 데스직 될이야 अब 바지 मैले 린탄으로 지단 भारतदेखि 될이야 निकै 바 नै ज्ञानहरू 체대로 सिकेर ल्याएको 나로나 छ हजुरले 슈도 यसमा प्रचार गर्नु पर्यो र यसमा 아니 디두스타는 प्रशंसा 라마 गरिदिनु पर्यो भनेर आज्ञा गरेछ स्वामी 라마 भेला 지중도 नेपाललाई कसले रेजुम्बाले 투고야다 리중 कि 버디고 야알지 किन 신지 भन्दाखेरि यस्तो 최도 ज्ञान त भेलाले बेला 주빈상 कहाँ 꼭 सिकेको छ 아게 र 쉽게도 अनि 공체네 भनेर 아니 एकदम 리중 घमण्ड अब 버다 ज्यादा 아게 भइरहेछ भयो 지라치 유어 말ছে 아게 좋아 구르숭 अनि 구르숭세 घमण्ड 라마 र 지중 अहमतालाई अब 남사 हटाउनको लागि अनि 리중비가 야간에 आध्यात्मिक विधि 베저든 सुन्न भन्नुभएछ 체부강 야블로를 kuya 체버된데 도도지 기도와 뒤 에네 라마 지중 그 남체 아니 여보 최소했어 에 अनि 레중바 भनौँ न 공다 다른 뭐 야간 수련용으로 봐 아니 갈래 쉬지 갈래 하다 쉬지 아니 अब त्यो 갈래 रेज्युमले 하다 चाहिँ 쉬 아니 किताबको भारी 디가네야 बोकेर आएको रहेछ नि त 다다 라마 지중디 공 넘기 구수 야부시비 인디스타나 뭐 अनि 여보시비 अब 페빈디 अब 제머신데스
भनौँ 다 न स्वामी 제머신 मिलरले 제제 पर अब 안 रेज्युममा भेट्ने 되주산다 क्रममा किताब 리중베게 धेरै भारी 상 बोकेर आएको थियो 공벌이야 रेज्युमले 다 भारतदेखि ङे게 तर स्वामी 당마 मिलरले 제 शरीर एकदम राम्रो एकदम 베사시부터 데키 온 हल्का भएकोले होइन छिटो 야간에 छिटो 지키 हिँड्दाखेरि 오든 उहाँलाई 다 공기 भेट्नै सकेन रहेछ भनौँ न 통도에 पाइला सार्नु सकेन रहेछ 당완도 भेट्नै नसकेर 소리야 चाँडो चाँडो भयो 통도에 हिँड्नु भएको छ 매반이 स्वामी 인기 मिलरले भयो 말했어 통도에 매 통도에 अनि 농도를 रेज्युमले 쓴거였어 भनेछ गुरुले 아 मलाई अब 통도에 봐 हिँड्दाखेरि पनि 말해 छाडेर 통도에 जानुभयो 매 농도를 मसँग अब के हो 쓴도스 त 다들 अब 싫어하지 भेट्ने विचार 돈안 छैन होला 내면지 ए 통도에 उहाँले 기라 मलाई 매 त्यति 농도를 दया माया 쓴도스 गर्नु 다 भनेको छ 이네 भनेर 야 मनमनै 얘기 कुरा 빼자지 खेलेछ 전에 남저거도스 다 간지 이나스 다 기스 난 제래야 भनौँ 요거 마소나 에네디 मैले 빼자지 상말로 भनौँ न 대다음에 अब 밀 나샤나 अ, 뺏어그래 삼자 에네 람산 교부 교도와 제래야 람산 교체 에네 다베 des shuronas tang he gwanda dangwa tu karena chi kon kala yebe lu yude des des hyje त्यसै अब स्वामी to मिलरेबाले shurona बोकिदिएछ shudusa भनौँ ane रेज्युमको किताब चाहिँ चाँडो चाँडो अगाडि जाँदाखेरि अनि ada रेज्युमले चाहिँ उहाँले भेट्नु सकेन रहेछ lama jizun मिलरेबालाई to rejumbo gukche किन होला है गुरुले मसँग एकदम ane rejumbo मलाई guna che छाडेर जानु ane कारण किताब पनि ta सबै लगेर जानुभयो कि langgar मसँग भेट गर्ने ngursun चित्त che छैन कि ngursun che भनेपछि ane kyora एकदम बेखुसी rejumbo हुनुभएको kyora छ be क्या हो भनेर lama यसरी tibu basanga tombo jabe विचार yin कुरा si खेलेछ shi shi do asina tibu pa kyora le nga jaba che yes ane de idam doji phamo chik 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 is lagu do अनि as भनेछ कि idam doji phamo de रेजुम kyora गुरुले le nga भन्नुभएको छ du कि yu je रेजुम na बोलाई रेजुम भयो kashe ngoshen mason उहाँलाई अनि nimberes कुरेर cheja के ta भन्नुभएछ gursun भन्दाखेरि do अब एक समय tanda अब chene ta के kona कुरा ba सुन ni है dine chi nyamdo रेजुम तिमी अब thamba mo pa ta ne तिपुपासँग ya phe भेटेर ya होइन phe ndu sa ne langa le ya तिमी भन्दा पनि rejung म ba के हो kon त ya सम्बन्ध to राम्रो दिपुसँग nam do so तर ba चाहिँ to अबको ज्ञान तिमी भन्दा kon पनि nam dong yem bar ke मभन्दा अगाडि nam dong yem मलाई ka ke प्राप्त du भएर sa na यसरी ta chi da mi zu che ba आध्यात्मिक ज्ञान ina बताउनु भएछ mi shen da chone che ba shin da chone अनि गुरु चाहिँ ane दुवै ko पाल्मोथाङमै अब ka ju ji पुग्नु भएछ भनौँ che न ya अनि samar त्यो we बेलामा यस्तो कुरा nam सुनाउँदाखेरि अहिले yun के to हो त भने रेजुमलाई अलिकति नराम्रो विचार 참 रहेछ 루바 체베 까불이야 아니 지또 사야 또스 매바 짱이 요 말했어 땅 얘가 라만 되라네 भनौँ 진짜게 न 베또 사다 파세 수세레 지 가수에 मान्छेहरू धर्म कर्म गर्दाखेरि 몬다치리아 सबैलाई अब के हो 대세게 त 베 धर्मको 사자야 अब 보지 강바야 यो 보지 अनि 누사야 보지 요 खानेकुराहरूदेखि 말했어 सबै राम्रो हुन्छ तर 아니 다 मेरो गुरुलाई के हो 되다스 त 베 केही पनि छैन 굴르레 때비나 베오 शरीर 함 हेर्दाखेरि पनि एकदम 아니 हड्डी र छाला मात्रै 우르드스웨네 베지 मान्छेहरूको त गुम्बा घर जग्गा 칭벌는지 जमिन हुन्छ 샤 मेरो गुरु 가서 के छ हेर तिमी 우르드스고 तपाईँको के छ र 유인고 출 모드비 뉴스나 상는 징지 소마로 도도 리리차체 अनि 칭벌는지 차 कपडाहरू पनि अरू गुरुहरूले 아니 कस्तो सफा सफा 레그에 हुन्छ 찔려야 मेरो त गुरुको 레그에 त के 찌 हो 미즈베 तपाईँको त गुरु 간장께네 गुरुको लायक पनि 아니 데 नभएको विभिन्न 슈거네스 कपडाहरूबाट फोहोर मैला डल्लो 다 परेको 다다버도 अब kon गाँठो 투바 परेको त्यस्तो 터바 인승구도 데 투바 터베 따네 다다버도 안 제마송스 होइन तपाईँले 땅원에 सिद्धि प्राप्त गरे भने त सिद्धि 레응에 प्राप्त एउटा 바치바 लक्षण तपाईँले 투도 देखाउनु भएन के 민다 हो 샤버딘데 होइन 인기 말아봤다 अनि 미지 जिउ पनि निलो 가르치 निलो एकदम 레ঙ에 땅부 कपाल पनि जिग्रिङ भएको 셈이기 질이야 한 투도 민다 샤버딘데 인기 말아봤어 서로지 진짜 अनि 남동 녀버를 के 게 सिद्धको 딱 लक्षण पनि 그것도 देखाएन 사바 뭐기 तर नारायण मान्छेले सिद्धको नाम त 가르쳐 दिएको होइन 당기 के हो 그 표현이 야간에 깔래 쉬우게 하지 मनमुनि 쉐 कुरा 당와 खेलेछ 키 उहाँले 윤두산 될래야 아니 밀레레베게 अनि 야시라마나 될래야 교랑게 제버도 야부시라레스게 무슨체 किन 단도 भन्दाखेरि 또 भारतमा गएर 만데 ऋषिमुल 동도를 धेरै ज्ञानहरू सिकेन 나비 अनि 인자 प्रशंसा 대고도 셈 राम्रो भए 당 पनि भनेन 또 राम्रो छैन पनि भनेको छुवालै बस्नुपर्छ नि 마대 गुरु 차이 चाहिँ 얼어 त्यही कारणले अनि 엔디가 घमण्ड 암진이 आयो 차이 두산 यत्रो दुःख 꼬치 गरेर 삼로 मैले सिकेँ 미진구 젠체네 ज्ञानहरूको किताबहरू 아 मैले लिएँ 내랑 गुरुले प्रशंसा 나만 गर्ने 지들 बेलामा 간데 अझ मसँग 이나스와 कुरा पनि गर्दैन 뽀페 प्रशंसा पनि गर्दैन 장보 त्यति नजर 셈머진게 नराम्रो 제로 नराम्रो 저도 विचारहरू 민다 गर्नु 잡아 된데는 인기 말아 왔음 사람지 된데 그 남동에 밖에도 와 अनि मनमा 된데 नयाँ 질이야 루브르도 ढुकथप नभए भने ढुकथप होइन सिद्ध नभए सिद्धको 지밀레 ज्ञान 베게 पुरा नाम 랑갈래야 जोड्नु होइन होला भने यसरी 아니 कुरा खेल्दै थिएछ 야가라 주징에도 와 야가라 주징에 जाने क्रममा 디스타네 बाटोमा 엔데 एउटा यी चौरीको 지중기 एउटा 아 सिङ भेटेछ 남균 담벨레야 एउटा 미코웨기 노르데 코웨 뒤지 용거레스 제제 에 एउटा 근데 के 라베아 छ भन्दाखेरि 녹세요 알아 제자 그 파친지 तम्पे 야가라 भनौँ 주도 न एउटा 키니 तम्पे 쇼 순도와 एउटा भनाइ 다 अर्थ रिज्यूम एउटा सामने नालोला गे लामान देने 참 सामने बे नभएको सम्पत्ति बे कुनै बेला खाना काम आउँछ भने जस्तै हो खाना야 गबमे 제제 순거레스 참 सामलाने 다베 다다 남균 अनि 담벨레야 키 भनौँ न 갱고 차르도 세단세르 도그레스 미 अनि 갱고 अर्को 차르도 उखान के छ दबा체르 भन्दाखेरि 도그레스 제 कुकुरहरू चाहिँ के भन्छ 근데 담배 एकदम 지시 ठुलो बुढाबुढी 샤야르스 भयो भने 되는 कुकुर पनि होइन 시체제 उमेर ज्यादा भयो भने 아니 다 रिसालो हुन्छ भने जस्तै
यो 다 야가라도 मान्छे 돼 बुढाबुढी 가르쳐 भने के 버려 हो त लोभी 삼체 भएर जान्छ 아니 भन्ने उदाहरण जस्तै हो भने यस्तो 밀레레발이야 विचार विभिन्न 지준리야 아니 मिलाएर 야가라도 돼 가르쳐 सोचेस 버렸다 사는 미니 괴는 미니 때려봐 요쇼 अनि 시지 슈도와 아 अनि 데레 मिलेर चाहिँ त्यो 지준게다 सिङ चाहिँ 뭐고 पक्रेर हिँडेको 되었어 चाहिँ 지금디 स्वामी अनि 고 स्वामी 고로 मिलेर त्यो याकको 셈차게 요 말았어 भनौँ न 근데 सिङ 니 एउटा सिङ 다다 भनौँ न भेट्दाखेरि अनि 이 마음바라 रेजुमले 괴베 भनेछ 뒤지 용거를 때 크네 यस्तो 쇼스 बुढाबुढी भएर पनि यो के सिङ बोक्यो फाल्दियो 다 데키니 भन्दैछ 연두사나 코 लाउनु नि 레종바디 मिल्दैन 야가라주디 키니시란 되면도 근데 또 순두산다 레종비 어당에 야가라주디 짠 촉사 말했어 당에 키투사 말했슈도 다이네 라메 अनि 람 यो फाल्दिने सो काम 라마지존 छैन 당 लाउनु 말마 मिल्दैन 또스 लिनु 키 मिल्दैन केही 또스 काम छैन फाल्दिनु 런투리스 भन्दाखेरि होइन 또스 근데 당부 디qab래야 당부지 남과데 당무체지 짱마시비죠 त्यो बेला 알았어 चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब 근데 찔래 루브르도 아니 쯤버텀지 틱체 뒤질이야 쯤버텀지 अनि 틱체 त्यस्तै 에네 हुने बेलामा अनि 세라 अचानक के भएछ 슈탄 세라 त्यो बेलामा के 첨부 हो त भन्दाखेरि 슈탄지 फालिदिनु 세라 भएछ 코랑 भनौँ न यो 도도 सिङ चाहिँ 그라 त्यो बेला 라뱅 अचानक 고스 बादलहरू 마사 लागेछ 세라 चट्टाङ 첨부 परेछ 슈탄 अनि असिना 루브르 पर्न थालेछ अचानक 세라 첨부 드네 땅에 ठुलो ठुलो 레숑베 असिना पर्ने क्रममा 야가라서 되고 봐 요새 그러봐 अब 야가라서 रेजुम्बोले त्यो 라저도 सिङ त 요새 फाल्दियो 거 벼고 삼도가 벼고 삼도 사네 다 세라 슈치무 슈 땅에 벼세 अब 공문이 비체제 अब 람삼베 उहाँले चाहिँ लोग्ने ठाउँ 우뚱니 भएन 쇼스 रहेछ अब ऊ 우뚱니 람삼 अब 우뚱니 भनौँ न 쇼스 अब लोग्ने 라마다 ठाउँ 가서 때 अब त्यो चौरमा 가진 पऱ्यो नि त असिना 가지마디 अचाना पर्दाखेरि 원삼로 अब सिङ 당한 त 당한 फाल्दै 그런 गयो 조문도가 अनि आफ्नो लुगाले 람삼 टाउको 우뚱니 쇼스 अब 아 ढाकेर 걔네 또 बसिछ भने 손에서 세와도 또막 춤을 신버려 봐 त्यो बेला अब 춤을 त्यो ढाक्ने 신두사 बेलामा के 람 हो त अब 건데 आफ्नो कपडाले टाउको ढाकेर रेसिङमा बस्दाखेरि 야 अलिकति 야다 कम 마다 भएछ 제제 아니 라마 अनि 가반데 असिना कम भएछ 신에다 라마 असिना अलिकति 가이는데 पर्न कम 젠도 भएछ गुरु कहाँ छ 근데 यस्तो 야세 हेरेछ 마세네 짜는 यताको 뭐니랬어 उताको 라마 गुरु 지주 भेट्दै भेटेन रहेछ सिङ त फालिहाल्यो गुरु त 아 देख्दैन 근데 कहाँ गयो 실내야 ला गुरु nguru기 कहाँ गयो होला भन्दाखेरि नि 자강란 로비 저기 예버지 अनि के हो त एउटा 코러스 आध्यात्मिक गीति गाना 그 गाएको जस्तै nguru기 자데 가네 गुरु गाना 저도 गनाउँछ 세윤두스탄에 कहाँदेखि आयो होला 야가라주 यस्तो 이자네 त्यो 저기 अघि 예버지 फालेको सिङतिर हेरेको त 근데 त्यो 시버레 근데 सिङभित्र 이르사 야가라주 디자르두스탄에 त्यो सिङको छेउमा 야가라주 जाँदाखेरि 디나로네 베 라루 चौरी 저기 चौरीको 예버지 सिङमा 진짜지 यस्तो हेर्दाखेरि 나와샤샤 त्यहाँदेखि 단디 आवाज 근데 आइरहेको 나삼 सुन्यो 전에 त्यहाँ 남사 के रहेछ भने यस्तो हेर्न 레조비 जाँदाखेरि त 야가라주 야 산에 야 랑도와 हात पो 란드산에 त त्यो 야가라주 디베 돈은 지지 지고서 비시비차네 아니 야 अब त्यो 렌투미도 हात नपाउँदा त्यो सिङ 렌투미도 त्यो चौरीको 단디 सिङ चाहिँ 근데 भुइँमा 나 टेकेको 삼자 छ त्यो 남사 ल्याउँदा 혼 यस्तो 잡아살라 펍니 야가라주 छाम्दा गर्दा 디남 उठाउनै 때도 नसक्छ त्यस्तो भारी 때주산에 भएछ 아니 के 야가라주 रहेछ यस्तो 고란 गरौँ 체로 न गरौँ 마송 त्यो 지준 충도 마송 चौरीको सिङ किन गरौँ भने यस्तो 디나네 हेर्दाखेरि त 야가라주 데코 स्वामी 세모도 मेलाले 차고 गर्दा 주요로 ठुलो पनि 짜와도 भएको 봉고를 छैन 주요로 त्योभित्र सानो 세모 पनि भएको छैन 차세 차 차모유에서 디초래야 아니 리중부 가서 라마 지준 비게 쇼도요 अनि 쇼보도는 와서 던도베 यस्तो हेर्दाखेरि त स्वामी मेलाले 충고를 गर्दा त्यो 껴지 여가제네 쇼도요 त्यो 여가제 भित्र त के हो त स्वामी 비게 मेलाले पो बसिनु 가서 भएको रहेछ 제무로 제지 एकदम 쇼도요 योग 아니 गर्दै 제무 बस्नु भएको 제지 रहेछ 아니 जिउहरूलाई अब 리중발에야 भनौँ न 무르숭 काया योगा 무르숭 भनिन्छ 된다 도도데 가르스나 भन्नु मतलब स्वामी मेलाले 리중바 교랑 आफ्नो 따와데 जिउको 삼삼 토모도스 삼자는 마보도스 एउटा किलो भनौँ न 아니 교랑 त्यो पनि 곰데 कम भएको 삼삼 छैन 세브 예베 शरीर 서로 त्यस्तो 삼삼 नै हो 세브 메베 ठुलो 서로 हिसाब पहिला चाहिँ त्यही तर 교랑 पनि 제바디 सिङभित्र अटिरहेको 삼삼네 चौरी 지 चौरीको hlölö 임베 서로 삼삼네 저기 임베 서로 라면 अनि 마보도스 त्यो बेला के हो त अनि त्यो भित्रदेखि 덴데미도스 आध्यात्मिक गीत 땅아 बताउनु 그다 야 अनि 야 बताउनु भएको थियो 라주 파사틸레야 nga 데디스 야 라주 범사티 아니 사치 체도 교랑 대쇼스 이데 나도 स्वामी मेहराले 민년도 बोलेको त्यो बेला 데도스 नाचेको जस्तो होइन 송도가 ध्यान गरेको चाहिँ सबै गर्नुभएको छ त्यो बेला स्वामी 레좀베 मेहराले 다 भन्नुभएको छ एकदम सानो पातलो भागमा चाहिँ बस्छु 얘는 अब ठुलो भाग सिङको ठुलो 라바디 भागमा तिमी आऊ 나로 भनेर नि 주위에는 स्वामी मेहराले 다체 बोले 라바디 रेजुमले 현지산에 भनेछ 라베 랑고 코라 나로 마타레스 अनि त्यो त्यो 탄디 ठुलो ठुलो 근데 असिना 이나상 परिरहेको थिएन 하르스 अस्तिको 레제 बारिस भइरहेको थियो 남상타 नि त अब 소와답 जानु पर्यो 라마스 मलाई गुरुले बोला 소와답 भने 제다 भित्र यसो छिरो भन्दा 샤바르 गर्दा 주비제다 शरीर त के 소와답 हातको 비슷한 अम्ल धेरै 아니 नाच्यो त्यस्तो 신에 थियो 라마지주 야라주 나로네 주치로래 페시 अनि त्यही कारणले अब 아니 अ, 에 अब 자사 चाहिँ हुँदैन रहेछ 남칼래야 भनेर के हो त अब 식치야다 람사 अ, 당기 찜버치 대교죠 여러분 찜버치 대교한테 매우 차지 찜버 상모파 팅니 니마 차람이 샤르스 다 니마 अनि 차람이 샤연도 사 त्यो 남사 बेला अब 당기 अचम्भित भएछ अब 베 अरे 남사 रेजुम 사모로 कस्तो 세레 होला है गरेर अब रेजुम 베 남사 베 세레 동니 베 롬발롬 갸차데 여러분 어다 데 남사 레고에 대해서 감네 또 데 슈브레스 अब स्वामी 그러면 मेहराले बोले अब 세상다 데 रेजुम 드리시 बोले अब के हो त अब रेजुम बगो
도시 라말레야 남동에 바기에 나게 게비 नराम्रो 인상 विचार 딱 सब 건다 भनौँ 도시 न गुरुले 야르 지도 घमण्ड 야다 गरेको 야르 कारणले 가는 गर्दाखेरि 사나 소 हेजिङबोले दुःख पाए नि त स्वामी 라마 मिलेरले पनि 지중기 다 세라밤에 फेरि 아데 बाहिर आउनुभयो बाहिर आउँदाखेरि 라마 पहिला 지중기 जस्तो थियो 세라밤 나이 서와 त्यत्रो नै हुनुहुन्छ म त 제상 सिंहको 콘다 के바 जस्तो सानो छ 상아르 त्यस्तो नै थियो होइन 가르잖아 त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि 지중미를 예베게 गुरु 로바 चाहिँ स्वयं 나치네 हिरण्यकशिपु 딱고 सिंहदेखि बाहिर आयो 가르잖아 अनि आकाशमा यस्तो हेर्ने बित्तिकै के हुँदा 대차라 가서 बादल आफै 나게 फाटेर गयो 좋아 소 घाम लाग्यो 나고 होइन 다 뒤집을 अनि त्यो 세요만 असिनाले 이제 भिजेको 리중비 कपडा 남다나 सुकाउनु 망고요 भएछ 다 त्यो 이제 रेजुङपाले 라메가 स्वामी 짠 मिलेरबाट केही पनि भएको छैन 지중미를 यस्तो 예베 지수야데 इतिहासमा रहेको छ 마제비세 भनेको के हो त 마지지 स्वामी मिलेरबाले गर भनेको 마제수 मानेन नगर भनेको चाहिँ 수야데 गर्यो कारणले 제디야 यस्तो अब 근데 भोग्नु 그렇게 पर्यो नि त 망고요 어디 यस्तो 다 इतिहासहरू 디소르 कथा 제제 फेरिरहेको छ 간다 아 가수래 제 딘데게 가수래 라메 깔 머즈비 인상 त्यही 거 कारणले 통주 윤규 섬을 नि 코네야 공에 망고 체베로 유 많다 주야래 나 참마데 슈모고체 त्यही कारण यसको अब इतिहास धेरै रहेको छ अनि यसको अब धेरै 나서 बताउँदैन यसको इतिहास 다바지 यस्तो 지린 रहेको छ 들어가서 참想想 지금으로 आज म 지단다 यतिमै विस्तार गर्न 망고 चाहन्छु 쉬어도 되나 다 अब 들은 들어가서 धेरै 참想想 बताउने कुरा 지금으로 छ तर अब समय 망고를 धेरै 사서 भएकोले आज म 나서 यतिमै विस्तार गर्न चाहन्छु धन्यवाद आजलाई यति नै बहुत सर्वमङ्गलम प्रसिद्ध